Bai, kaixo, ongi etorri denoi gaurko jardunaldira. Udalgintza eraldatzailea deitu izan dugun jardunaldia, berez bere garaian arantzazun egin bar genuna eta bizi dugun egoeragatik ekarri duguna beste testu inguru digital honetara. Gaurkoa 3. saioa da. Aurretik bi saio egin genituen, egia esan oso pozik gaude jasodun arretagatik eta izen eman dezuten pertsona guztiengatik, eta gaur 3. saioa egingo dugu. Aurrekoetan esperientzietaz hitz egin dugu, pixka bat udalgintzaren eta municipalismoaren nolabaiteko markoaren kokapenaz, guk ere kofabrikan bertan landutako metodologiaz eta aritu gera, eta gaurko asmoa da printzipioz saretzeaz aritzea. Hau da, udalgintza eraldatzailean gure herrietan, gure eskualdetan ikusi ditzakegun esperientzia, proiektu eta udal eraldatzaileen arteko saretzeaz hitz egitea da gaurko asmoa. Horretarako, 4 hizlari izango ditugu gurekin, Javi Asurmendi Sainz, Arakaldoko alkatea eta Udalbiltzako lehendakaria, Xavier Rubio Cano, Bartzelonako udaleko ekonomia sozialeko saileko zuzendaria eta gaur ezagutuko duen esperientziako Xarxa de Municipios per la Economía Social y Solidaria elkarteko kidea, Belén Pares Kuadras Manlleuko udaleko sustapen ekonomikorako saileko koordinatzailea eta ere Xarxa de Municipios per la Economía Social y Solidaria elkarteko kidea, eta azkenik Leire Udabe Aizpurua, Lakari kooperatibako kide eta langilea eta Olatuko sareko sarekidea ere. 4 hizlari, bakoitzak segurazki ikuspegi ezberdinetik landuko du gaur landu nahi dugun udalgintza eraldatzaileko saren jardunaldi hau. Baina, hasi baino lehen ere, eskerrak ematea jardunaldi hau posible egiten dituzten eragilei. Horien artean, kofabrikan elkartzen garen Gezki, Mondragon Unibertsitateko UESiko lanki ikertegiari eta ni ere kide naizen Olatuko sareari, eta bereziki aurrekoetan ere esan bezala alde batetik UESiri 1000 esker eta ikusten ez dezute, baina horratzean dagoen Maialeni ere eskerrak plataformakin eta hau egin alizateko eskainitako plataformarekin eta izan ditugun erraztasunen gatik. Eta horretaz gain ere hasieratik eta arantzazun jardunaldiak antolatzen ditugunean oso harrera beroa egiten digun Oñatiko udalari eta bertako kidei, eta gaur kasualitatez horrela tokatu delako, ni moderazio lan hauek ere Oñatiko udaleko bulego batetik egiten ari naiz, lapurtu diet bulegoa eta eskerrak beraiei ere. Hori esan detena, gogoratu 3. webinarra dela hau, aurreko webinarrak, aurreko biak bideoan dauzkazue webunean, gero txatean jarriko dizuet bazpare webuneko helbidea bertara sartzeko, baina bideoak bertan dituzute, eta bertan jasotako dokumentazioa ere hor aurkituko dezute. Printzipioz, gure asmoa ere badelako, 3 jardunaldi hauetan jasotzen goazen dokumentazioa, bertan jasotzen joatea, eta aurrerago ere dokumentazio gehiago lortzen badago edo interesgarria izan daitezken kontuak bertan jarriko ditugulako. Hori, gaurko saioari edo hasiera emanez, hori, gogoratzea hori, askotan, ekonomia sozial eraldatzailean, udalgintza eraldatzailean, proiektu gintzan gabiltzanean, asko zentratzen gara proiektuetan, proiektu horiek nola diren, zer egiteko sortzen ditugun proiektuak, baina askotan proiektu horiek izan barrituzten harremanak bigarren maila batean edo uzten ditugu,
Hau da, proiektuan zentratzen gara, baina proiektu bat, normalean ez da proiektuan bertan bukatzen, ez? Gure lankide Oskar García Juradok esaten duen bezala, kooperatiba bat ez da kooperatiban bukatzen, bestela ez da kooperatiba. Ba, uste dugu ere, udalgintza eraldatzaileko proiektu bat ezin dela udal horretan edo, ez? Proiektu horren baitan bukatu, ez? Beharrezkoa duela saretzea. Eta segurazki tamalez da gutxien lantzen dugun gaietako bat, esperientziak eta baitugunez eta saretzen garenean, ez, eremu ezberdinetan saretzen garenean ikusten badegu ere, asko kostatzen gentzaigu gero, esfortzua eskatzen dulako normalean, proiektu hauek saretu eta elkar ezagutzea, gero elkarlanean aritu daitezen. Orduan, gure gaurko asmoa horixe da, saretzeari garrantzia ematea, udalgintza eraldatzailean ere saretzea nolabaiteko obligazio bihurtzea, ez zerbait komunikaziorako egiten dena baizik eta egiturazkoa den zerbait bihurtzea, saretzea eta interkooperazioa bera, hau da, udalgintzako proiektuak izan da ere, kasu askotan interkooperazioaren balioak txertatu ditzakegu eremu horretan, eta hori erakustea da asmoa. Eta nola? Ba, hiru ikuspuntutatik. Alde batetik udalbiltzaren ikuspuntutik, udalbiltza berez bada saretze esperientzia bat, eta nik uste badauka zer esana esperientziagatik eta gaur egun egiten ari denagatik, eta hori Jabik azalduko digu. Xabi eta Bedlemek Katalunian sortu duten ekonomia sozial eraldatzailea solidarioa sustatzen duten udalen sareari buruz ariko dira, oso gauza konkretua kasu honetan, ez? Udal batzuk erabaki dutelako saretzea garrantzitsua dela eta hori nolabait instituzionalizatu dute elkarte honetan eta esperientzia hori erakutsiko digute eta azkenik Leire Udabek azalduko digu olatuko petik eta ekonomia sozial eraldatzailearen ikuspegitik, hau da, ez udalgintza administratibotik, ez, baizik eta udalgintzan parte hartzen duen beste eragile batetik dela ekonomia soziala bera, nola ikusten dugun saretzearen beharra eta ezagutzen ditugun saretze esperientziak. Orduan, gaur esan dagoa, udalgintza sareak lurralde garapen eta kohesiorako ea ze paper jokatu ezaketen aztertuko dugu eta ea jardunaldiaren amaieran ere ondorio batzuk edo aurrera begirako pauso batzuk identifikatu ditzakegun. Orduan, horixe, hitza emango diot Javi Asurmendiri. Javi Asurmendi esan deten bezala udalbiltzako lehendakaria da, eta Arakaldoko alkatea. Orduan, zerbait jakingo du, udalgintzaz eta saretzeaz, ez? Baina, interesatzen zaiguna da, jakitarea ikuspegi hori, ez? Interkooperazioaren ikuspegi hori, lurralde kohesioarena ere nola irakurtzen duten, eta batez ere, ze praktiken bitartez garatzen duten. Orduan, eskatuko diot, bere azalpenarekin hastea eta eskatuko dizuet, os pediré, Xabi, Bedlem, Leire, que os bajéis del escenario y gero ikusten gara, vale? Eskerrik asko izlariei hemen gurekin egoteagatik gaur, goiza horretarako hartzeagatik. Moltes gracias por estar aquí y a ver si sacamos algo interesante del día de hoy. Aurrera, Javi. Kaixo, egunon denoi. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Zaiatuko naiz partekatzen prestatutako aurkezpena, hor agertzen direlako ideia nagusiak. A ber. Vale, eso. Vale. Ikusten da, ezta, aurkezpena. Vale, pixka bat azalduko dut udalbiltza zer den, ezagutzen ez duzuen ontzat, baitare zer egiten dugun eta zeintzuk dira lantzen ditugun proiektu nagusiak, eta, gero saretzea eta lurralde orekaren inguruko ideia batzuk. Azkar joateko, zer den udalbiltza galderari erantzuteko, udalbiltza da egitura nazionala duen erakunde publikoa, hau da egitura nazionala eta publikoa. Udalez eta hautetziz osatua dago. Gaur egun partzuergoan 77
udalek parte hartzen dute, eta gero beste hainbat udalekin lankidetza hitzarmenak ditugu, eta gero 1200 hautetzik parte hartzen dute elkartean. Zer egiten dugu laburbilduz? Maila nazionaleko proiektuen garapena, tokiko garapena, Euskal Herriko lurraldeen arteko lankidetza eta kohesioa eta saretzea, eta udalgintzarekin batez ere lotuta proiektu eraldatzaileen sustapena eta laguntza. Eta gero baita ere, tokiko garapenaren inguruan, kohesioaren inguruan, eta esperientzia eraldatzaileen inguruko diskurtsoa garatzea. Orduan, proiektuei dagokionez, hor ditugu proiektu ezberdinak, orain dela gutxi abenduaren 2an aurkeztu genuen geuretik sortuak proiektua. Proiektu hau bereziki polita da, lortu delako saretzea 25 udalerri baino gehiago, gaudeia da, kulturaren inguruan eta euskarazko sormenaren inguruan. Proiektu honetan berez parte hartuko dute esan dudan bezala 25 baino gehiago udalerrik, eta gero baita ere beka deialdi bat abiatu dugu sortzaileentzat. Orduan izena ematen duten sortzaileen artean egingo dugu aukeraketa bat, eta herri bakoitzari esleituko zaio sortzaile bat. Sortzaile honen lana izango da dagokion herrian sormen lan bat egitea, garatzea, izan daitekena edo eleberri txiki bat, edo film labur bat, edo antzerki bat. Gero, eleberri txiki hoiekin guztiekin editatuko da liburu bat, liburu oso bat, eta film labur guzti hoiekin editatuko da film oso bat. Orduan, hori 2021an zehar egingo da, eta gero 2022an sartuko gara edapen fasean. Edapen fase honetan sortuko da kultura zirkuito bat garatutako kulturlan guzti hoiekin eta parte hartzen duten herri guztietan. Orduan, herri bakoitzean aurkeztuko dira proiektu honen bitarte sortu diren lan guztiak. Bai liburu osoa, bai film osoa, eta baita ere 4 antzerki gutxi gora bera kalkulatzen dugu egingo direla. Orduan guretzat, proiektu honen altxorra da elkartu garela Euskal Herri ikuspegitik, hau da, ez hainbeste gure herritik eta gure herrirako zerbait egiteko, baizik eta Euskal Herri ikuspegitik elkartu gara 25 udalerri baino gehiago, bultzada bat emateko euskarazko kulturari eta bai sormenari eta ekoizpenari. Proiektuaren helburuak, alde batetik euskarazko kulturaren eskaintza areagotzea da. Azkenean, hizkuntzaren arlo sentikorra haserretzen gara eta maitatzen gara eta sentipen horiek guztiak hartzen ditugu artetik eta kulturatik, orduan erregistro hori ere areagotzea. Eta bestetik baita ere geuk gure kontakizuna egitea. Baita ere kontakizunarekin antzeko zerbait gertatzen da. Kontakizun zientifikoagoa edo politikoagoa etortzen da agian historia liburuetan, baina kontakizunaren eta historiaren alde sentikorra kulturatik eta artetik edaten dugu. Orduan, bi zutabe hoietatik abiatuta jaiotzen da proiektua. Proiektua nahiko prospekzioa da etorkizunari begira, proiektu estrategikotzat jotzen dugu, bai Euskal Herrirako, bai saretze esperientzia bezala, eta baita ere, kultura mundurako espero dugu, elkarlanean egiten ari gara kultura munduarekin. Saretzaren aldetik, guretzat ere, altxor bat ikusten dugu, alde batetik, herri batean sortzen den lan hori eta kontakizun hori, herri horretan oinarritutako kontakizun horrek, bira egingo duela gero Euskal Herriko beste hainbat udalerrietan. Gutxienez, zirkuito honen barruan parte hartzen duten 30 herri horietan. Baina baita ere, zirkuito horretatik kanpo Euskal Herrian zehar.
Eta gero baita ere, proiektu honetan parte hartzen duten herri bakoitzera, etorriko direla, beste 30 herrietan sortutako lan horiek. Orduan, zentzu horretan, saretzeari kulturaren inguruan ematen dio izugarrizko indar. Gero, bueno, proiektuekin jarraituta, urrengo proiektua aipatu nahiko genukena, eta gaurko gaiarekin nahiko lotura duena da Auspotu. Auspotu da tokiko garapenerako proiektu bat, elkarlanean egiten ari garela COP27rekin eta Olatukopekin. Egin dugu ja da lehenengo edizioa, pixka bat proiektu honen jatorria da Pirineoan lan eta bizi, udalbiltzak orain dela justo udalbiltzaren aurreko proiektua, tokiko garapeneko proiektu nagusia izan zena. Eta egin genuen ikerketa bat gaindegiarekin, aztertzeko pixka bat desoreka ematen zen lurralde ezberdinak, baita alde batetik despopulazioaren aldetik, eta baita ere despopulazio horren zergaitiei begira, hau da, zerbitzu irisgarritasun eza, eta baita ere langabezi tasa altua, eta azterketa horren ondorioz, egin genuen eskualde edo lurralde aukeraketa bat. Eta, horren mapan ikusten dituzuen lurraldeak aukeratuak izan ziren azterketa horren ondorioz. Euskal Herriari irri hori marrasten dioten lurralde horiek, Benafarroa eta Zuberoatik hasita, gero Pirineoa, Aurre Pirineoa, Nafarrako erdialdea, Arabako mendialdea, Aranak eta Trebiñu, eta gero Bizkaiko enkarterria. Orduan proiektuak bi bide zituen, nolabait esateko, eta helburu nagusia zen ekonomia sozial eraldatzailean oinarritutako proiektuak martxan jartzen laguntzea eremu horietan. Lehen aipatutako bi faktore horiei aurre egiteko, hau da, autoenplegua sustatzeko eta beraz langabezi tasa murrizteko, eta bestetik baita ere oinarrizko zerbitzuak sortzeko eremu horietan. Eta era horretan, despopulazioa gelditzea eta eremu horietako garra bizirik mantentzea. Horretarako, esan bezala, bi bide jarraitu genituen, Olatukopekin bide laguntza, proiektuak martxan jartzeko, eta COP27rekin finanziazioa. Orduan, balorazioa, egiten dugun balorazioa egia esan da, behin ja lehenengo edizio hau amaituta nahiko positiboa da. Espero esen erantzuna jaso da, 20tik gora proiektu aurkeztu dira, Auspotura, ekonomia sozial eraldatzailean oinarritutako 20tik gora proiektu eremu hauetan. Gero jendeak erakutsi du interesa, gerturatu da egin diren aurkezpen ezberdinetara, eremu bakoitzean eginda aurkezpen bana, eta, bereziki azpimagarria da Pirineoko eta Aurre Pirineoan egondako erantzuna. Beraz, ikusten da oso barrenatuta dagoela eremu hauetan euren kabuz egin behar dutela aurrerako ideia hori, eta hortik abiatuta, egia esan bezala, erantzuna oso nahi izan da. Azkenean, hauek bizi proiektuak dira, eremu hauetan lan, bizi eta ikasi nahi duten herritarren proiektuak dira, eta, beren proiektutik bizi nahi duten herritarren ametsak dira. Eta, guzti horri erantzuna emoteko, azkenean, espero genituen, baino proiektu gehiago aurkeztu zirenez, formakuntza saio ezberdinak eskaini genituen proiektu gehien aurkeztu ziren eremuetan, baita ere, garapen agentziak eta teknikariak parte hartu zuten formakuntza saio horietan, izan ere, uste dugu bide hau ez dela denon artean egin behar dugula, elkarlanean egin behar dugula, eta ezinbestekoa da
denon parte hartzea aurrera egiteko. Berez formakuntza saioi dagokionez, izan ziren teorikoak eta praktikoak, eta proiektuen egoera aztertuta, proiektu bakoitzari bideratzen saiatu da behar bakoitzari moldatuta beharrak eta bai bide laguntza eta bai mailegua egokituta proiektu bakoitzari aurre egiten laguntzeko. Hori izan da, orain arte egindakoa. Eta, hartu ditut aurreko egunean gaindegiak argitaratutako mapa bat eta datu batzuk. Eta, gutxi gora bera, ikusten badugu eremu laranjia hau eta eremu horria, azkenean hau da biztanleriaren hazkunde tasa islatzen duen mapa. Ikusten badugu eremu laranja eta eremu horia, ikusten dugu horiek direla hazkunde gutxien dauden eremuak Euskal Herrian. Eta ikusten da nola gutxi gora bera auspotun landu ditugun eremu horiekin bat egiten duen. Gero baita ere, azpimarratzea Ipar Euskal Herrian eta Nafarroa garaian lurralde desorekak sakontzen doazela, ideia nagusia bateratzen da gaindegiak egindako azterketa honetatik, eta baita ere, 17,4 Euskal Herri osoko populazioaren 17,4 baino ez dela bizi landa eremuan. Horre utzi dizuet ere lotura, gero aurkezpen hau egongo da igota, zuek konsultatzeko, eta hor daukazue azterketa honen lotura. Eta hori aipatuta 2021 batean zer? 2021 batean jarraitu nahi dugu laguntzen aurreko ediziotik garapenean geratu diren proiektu batzuei. Baita ere, aurreko saioan Nekoitzek aipatu zuen ongarritze horretan jarraitu nahi dugu bultzatzen. Hau da, formazio saioak, kofabrikarekin batera bai hautetzientzat, bai teknikarientzat, eta bai garapen agentzia eta kintzaileentzat, auspotu eskualdetan, pixka bat, lurra lantzeko eta ereiteko ekonomia sozial eraldatzailearen inguruan, horrelako proiektuak aurrera ateratzeko bertatik eta bertako hautetzien bultzadarekin, teknikarien bultzadarekin eta garapen agentzien bultzadarekin. Eta gero baita ere, eskualde ezberdinetan egon daitezken udalgintzara aldatzailean oinarritutako proiektu estrategikoak edo proiektu publiko komunitarioak martxan jartzea lagundu. Horiek dira, pixka bat, 2021 begira markatu ditugun helburuak auspotu proiektuaren barruan. Aipatzeagatik beste proiektu batzuk, udalbiltzaren beste proiektu batzuk, azkar noaz, 15 minutu daukagu aurkezpen hau amaitzeko. Hartu eman da daukagun beste proiektu bat. Hartu eman Euskal Herriko Esperientzien Bankua da, esperientziara aldatzaileen bankua. Eta, hor badago webgune bat, udalbiltza.eus/hartu eman. Hor jasotzen dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan garatutako esperientzia eraldatzaileak arlo ezberdinetan, energia burujabetza, elikadura burujabetza, etxe bizitza eta hirigintza, euskara, politika feministak eta parte hartzea, hezkuntza, jatorri aniztasuna, eta arlo ezberdinetan. Eta hori izan alda, banku bat, edozein herrik, edozein udalek, hor begiratzeko, bilatzeko esperientziak eta nahi duen esperientzia ere beren herrira eramateko. Esperientziak hor jasotzeko ditugun irizpideak dira eraldatzaileak izatea, transportagarriak izatea beste herri batzuetara, gizartarentzako onuragarriak izatea, eta baita ere, arrakastatsuak izatea, hau da, ibili direla, implementatu diren herri horietan. Erronka batzuk jarri ditugu baita ere, 2021 begira, hau da, martxan jarri ditugu lanildo berriak lantzeko, baita ere, kanpoko esperientziak aztertu nahi ditugu, eta transportagarriak direnak plataforman txertatu, atzerriko esperientziak, eta baita ere, harremanetan jarri nahi dugu,
kanpoko udalgintza sareekin, esperientzia eraldatzaileen sareekin, Euskal Herria ere, gure Euskal Herrian egiten ditugun esperientzia eraldatzaile hauen bitartez, kanpoko sare horietan Euskal Herri bezala ere kokatzen laguntzeko. Horretarako, ingelesera itzultzen ari gara, baita ere webgune hau, eta baita ere daukagun beste erronka bat da, udalei martxan jarri nahi duten esperientzia eraldatzaile hauetan bidean laguntzea. Horretarako harremanetan jartzen ari gara eta sare bat osatzen ari gara kanpoko inteligentziekin. Baita ere, 2021 begira, antolatu nahi dugu energia burujabetzan eta energia komunitate bat montatzen laguntzeko mintegi bat. Mintegi hau izango litzateke hautetsi eta teknikarientzat. Eta helburua da, ez bakarrik mintegi teoriko bat egitea, baizik eta baita ere, laguntzea komunitate energetiko bat martxan jartzeko bide horretan, eskualderen batean edo herriren batean, eta horrekin herri ezberdinentzat edo eskualde ezberdinentzat gidaliburu bat eta bideo gida bat argitaratu, nahi duen herriak edo nahi duen eskualdeak pizka bat ikusteko zeintzuk diren urratsak energia burujabetzaren bidean urratsak emateko eta baita ere energia komunitate bat martxan jartzeko. Bestetik, daukagu teknologia burujabetza proiektu bat. Hemen proiektu honen helburua da Euskal Herriko sare publiko eta komunitario eta irekiak sortzea, kalitatezko internet konexioa edatzea behar den lekuetara eta arrakala digitala murriztea. Bai arrazo geografikoengatik eta bai arrazo ekonomikoengatik. Horretarako, lantalde bat osatuko dugu laster, bidaliko diegu hautetziei ere gonbidapena, eta horretan hasi nahi dugu lanketa ja seriago bat. Baita ere daukagu ikerbiltza proiektua. Ikerbiltza proiektuaren bitartez Euskal Herriko unibertsitateetan sortutako ezagutza eta jakintza herrien garapenaren mesedetan jarri nahi dugu, eta batez ere 3 arlo lantzen ari gara ikerbiltzaren bitartez. Alde batetik energia burujabetza, baita ere elikadura burujabetza eta baita ere gizarte ekonomia eraldatzailea. Aipatzea baita ere nahiko berria da, Gezkiko gizarte ekonomia masterreko ikasle batekin eta Bloktukopen lankidetzarekin herri kooperatiben inguruko ikerketa bat egin behar dugula. Aztertuko diren, bai forma juridikoak eta gobernantzak, bai bazkideen parte hartzea eta langileen partaidetza, baita ere proiektuaren baloreak eta bete beharrak, eta enkaje juridiko administratibo arlo publikoarekin, bereziki, ze hor daude zailtasun nagusiak. Espero dugu ikerketa hau burutzea lortuzkero, onuragarri izatea, bai Euskal Herriko herri guztientzat, horrelako proiektu bat martxan jarri nahi duten herri guztientzat. Bestetik, aipatzea baita ere, iaz aurkeztu genuen proiektu bat, ekainean, Lurgida da Euskal Herriko gida turistiko bat. Euskal Herriko gida turistiko honen sede bat da Euskal Herria herri bezala aurkeztea bai barne turismoari begira, zein baita ere kanpoko bisitariei begira, eta hor jasotzen dira item ezberdinak eta eduki ezberdinak. Alde batetik, herri 200 herri inguruko informazioa eta fitzak, baita ere ibilbide ezberdinak garatu ditugu, kontakizun bat edo istorio bat kontatzen duten ibilbideak eta hainbat lurralde sarkatzen dituzten ibilbideak diseinatzen ibili gara, batez ere beti saretze eta koesiari begira, eta gero baita ere ondare inmateriala eta etxaldeak. Izan ere, gida honekin ere bai saiatu gara bai turismoa edo turismo jasangarri hori eta ekoizleak uztartzen saiatu gara, ezta? Horretarako hitz egin dugu ekoizle ezberdinekin eta beren etxaldeak txertatu ditugu proiektuan, baita ere rigorako ekoizle batzuekin,
eta helburua da kanperrentzat eta autokarabanentzat eskaintzea lo egiteko leku bat, ekoizle hauek, eta bide batez, Euskal Herrira etortzen diren bisitari horiek, edo Euskal Herriko beste lurralde batzuetatik etortzen diren bisitari horiek, bertako produktuak ezagutzea, bertako ekoizleak ezagutzea, eta ekoizle horien, bizi eta lan egiteko moduak ezagutzea, eta pixka bat harreman horiek sortzea ekoizle eta bisitarien artean. Hau berez, kanper eta autokarabanentzat pentsatuta dago, baina ez bakarrik hoientzat. Hau da, edozein bisitari konsultatu alditu, bisitatzen ari den eremu horietan dauden ekoizleak eta ekoizlei bisitatu eta beren produktuak ezagutu. Daukagun saretze beste proiektu bat da Hurbiltzen, eta hemen egiten duguna da gai baten inguruan edo tematika baten inguruan Euskal Herriko bi edo herri ezberdinak senidetu, haien arteko harremanak estutzeko eta lanak ere elkarlana sustatzeko. Normalean muga administratiboa gainditzea da baita ere proiektu honen beste helburu bat, eta aipatzeko adibide bat, Nafarroako 4 uharteak uztartzen dituen ibilbide bat diseinatu dugu, Feliurekin batera, Feliu uharteko hautetzia izan da, eta mendizalea, eta gai honetan nahikoa aditua da. Orduan berarekin batera, diseinatu dugu Euskal Herriko 4 uharteak elkartzen dituen ibilbidea. Eta baita ere ari gara lantzen herri hauen arteko senidetzea. Eta, horiek dira gutxi gora bera, udalbiltzatik egiten ari garen proiektuak, 2020an eta 2021 begira, haietariko batzuk aurretik datozen proiektuak dira. Eta ekarri nahi nuen baita ere saio honetara, Inauta Paulasak berrian idatzitako artikulu batean azpimarratzeko modukoak diren ideia batzuk, niri itziz. Artikularen titula da Municipalismoa, zer egin, jauzi bat arantzago, eta argitaratu zen irailaren batean, 2008ko irailaren batean. Eta niri azpimarratzeko modukoak iruditzen zaizkidan ideia hauek, udalgintzak, lehen Beñatek ere sarreran aipatu du, udalgintzak, udalerriko esparru geografikoa gainditzen du, eta oso kontzienteak izan behar gara horretaz. Udalek behar du elkarren laguntza aurrera eramateko, bai zerbitzuak, bai mankomunitateen kasuan adibidez, edo bai estrategiak, edo nazio mailako, edo nazio dadurako proiektuak. Horretarako ezinbesteko dugu gure sareak edatu, sare publikoak, edo sare publiko komunitarioak. Eta, azken finean, azpimarratzea municipalismoa ez dela bakarrik kudeak eta udalerrian egiten dugun egunerokotasunean kudeak eta bat, baizik eta estrategia politiko bat da, estrategia politiko bat maila lokaletik herritarren oinarrizko beharrei erantzuteko bideratuta egon behar dena, baina baita ere estatugintzara eta botere politiko onura publikora bideratzeko bokazioa izan behar duena. Eta, horren arira amaitzeko, eta honekin amaitzen dut ja, azpimarratzea Euskal Herrian denok gaudela itsasontzi berean, eta itsasontzi horretan desorekak ematen badira, azkenean itsasontzia ondoratzen da. Eta, askotan azpimarratzea eta balioan jartzea behar hori, ez hainbeste gure udalerriari begiratzeko, baizik eta baita ere gure udalerritik haratago begiratzeko, kontzienteak izatea gure udalerria kokatuta dagoela eremu zabalago batean, Euskal Herrian kokatuta dagoela, eta esan bezala, oso garrantzitsua dela garapen orekatua, herri osoan, Euskal Herri osoan, garapen orekatua eta lurralde oreka bultzatzea. Eta zentzu horretan, udalbiltzaren ikuspuntutik eskertzea, zentzu horretan alegina egiten duten udal hautetzi eta Euskal Herriko udalerri eta herriko etxe guztiei, kontzientzia hori duten udal eta herriko etxe guztiei,
Ze haiei esker, garatu daitezke, aipatu ditugun proiektu horiek guztiak, eta, bueno, gure aletxoa egin aldugu udalgintzatik tokiko garapen horren eta lurralde oreka horren bidean, eta, bueno, besterik gabe, orain zuen txanda, galderak edo iradokizunak egiteko, eta ni esker. Kaixo, mi esker Javi, egia esan hori, ez? Nik uste gauza asko egiten dira, ez? Askotan daukaguna da, ez ditugula kokatzen, ez? Besteak egiten duena, ez? Gure estrategiaren baitan, ez? Eta hori da saretzearen virtutetako bat, edo. Gauza komentatzea denei, printzipioz, Javirekin aukera izango dugu saioaren amaiera aldera berriro solasteko eta solasaldi galdera moduan berekin aritzeko, orain galderatxo bat dago beretzat, orduan galderatxo hori irakurriko dizut, hori erantzun eta pasako gara zerakin, Xabi eta Betlemerekin, bale? Orain, enekoitz etxezarreta galdetzen dizu, kaixo Javi, udalbiltzan biltzen zareten udalen artean, aukerarik ikusten duzu teknikariei bideratutako formazioak egiteko, udalgintzara latzaiaren inguruan, teknikariei galdetzen du, ez? Batez ere. Bai, hori da, fabrikarekin batera, egin nahi dugun 2021 bati begira, egin nahi ditugun mintegi horietan, edo auspoturen barruan egin nahi ditugun formakuntza saio horiek, egongo dira zabalik, bai hautetzientzat, bai garapen agentzientzat, eta bai udal edo garapen agentzietako teknikarientzat, zein ekintzaileentzat. Hau da, hori da, Enekoitz, zuke aurreko saioan komentatu zenuen bezala, horre egin nahi duguna da, ongarritu hori praktikan eta martxan jartzea, eta, bueno, jakina bai, erantzuna da baietz, bai. Ez da entzuten, Beñat. Bai, Javi, gero berriro eskatuko izugu bukaera aldera boltzara igotzeko, solasaldia egiteko, eta bitartean, Xavi, Betlem, os pido que vayáis subiendo al escenario y así empezamos con vuestra parte. Kaixo, Betlem. Kaixo, hola. Buen día. Buen día. A ver si conseguimos que Xavi suba. Sí. Vale, bitartean, hala ere, aurkezpenengo presento un poco vuestra parte y empezamos. En principio, muchas gracias por venir hoy aquí con nosotros, aunque estemos a una distancia digital bastante grande. Bueno, la intención es que cuando podamos encontrarnos o aquí o allá y ir reenredándonos poco a poco, porque, bueno, esa es la intención de estas jornadas también, y aunque lo hagamos digitalmente, esa intencionalidad no ha desaparecido. Entonces, gracias por venir y eso. La verdad es que hemos comentado entre nosotras muchas veces la red que estáis creando en Cataluña, la xarxa de municipios per la economía social y solidaria. La vemos con mucho interés, pero creíamos que era importante que nos explicarais lo que estáis haciendo realmente, por qué creasteis esta xarxa, qué problemas habéis tenido en el camino, qué es lo que hacéis. Bueno, os dejo libremente para que lo comentéis. Y eso sí, a los participantes en la jornada os pediré que las preguntas que podáis tener para Xavi o Betlem las hagáis ahora, porque cuando terminemos con su bloque, bueno, nos despediremos de ellas para otra ocasión, pero las preguntas las tendremos que hacer en este primer bloque, porque luego ya pasaremos con Leire y Javi a un segundo bloque donde ya, bueno, trataremos otros temas, ¿vale? Entonces, os dejo a disposición. Lo dicho también, después cuando vea que ya
se nos está agotando el tiempo, entraré al escenario y ya hablaremos, ¿vale? Eskerrik asko. Muy bien. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por habernos invitado. Disculpad, Belém aún se puede atrever. Yo no me atrevo a decir nada en euskera para no hacer el ridículo. Y al final, sí que al ver la intervención de Javi, sí que hemos decidido de proyectaros nuestra presentación. De todas maneras, agradezco de entrada a Mayalen porque tendrá que estar pendiente de ir pasando las diapos. Que Mayalen tiene la presentación y la compartirá con todos vosotras y vosotros cuando sea. Pues un placer estar aquí, lástima que no podamos estar físicamente, pero queda pendiente, lo digo de verdad, lo hemos hablado con Belém, será un placer, porque lo digo, que seguro que sucederá, será en Cataluña, será en Euskadi y bueno, que nos tendremos que encontrar en los monegros, fijaros lo que estoy diciendo. Vamos al trapo. Mayalen, vamos para adelante. Pa'lante, tira. Primero de todo, ¿qué es la asociación? Y después os explico un poco la historia. Pues según sus estatutos, por lo tanto, ya veis que está formalizada en forma de asociación según la ley catalana. Y a partir de ahora, cuando escuchéis X-mes, estaré diciendo siempre la xarxa de municipis per la economía social y solidaria. Su finalidad es promover, fortalecer y consolidar la economía social y solidaria en los territorios que forman parte de la red, mediante el fijar objetivos y estrategias comunes, así como fomentar la cooperación y la acción conjunta en las políticas públicas que desarrollan sus miembros. Por lo tanto, ya veis, es una asociación formada por entes locales, que pueden ser ayuntamientos o consejos comarcales, que a nivel catalán es la otra articulación del poder local. ¿Para hacer qué? Para promover y compartir el desarrollo de las políticas públicas para el impulso y el fomento de la economía social en sus territorios. Por lo tanto, dejando claro, la economía social y solidaria, y a partir de ahora diré la ESS, la hace la sociedad que se organiza, las organizaciones, las empresas, nosotras y nosotros como consumidores, productores, distribuidores. La política pública, aquello que tiene que hacer es poner los recursos, los instrumentos para fortalecerla o para promoverla, no hacerla directamente. Eso no quiere decir que hay a veces que desde la política pública se desarrolle la economía social, pero siempre desde esa mirada y desde ese respeto. En este momento la red, desde noviembre pasado, somos 49 ayuntamientos, municipios adheridos más uno colaborador. Eso os puede parecer poco. Cataluña tiene 960 ayuntamientos, tiene 43 consejos comarcales, pero agrupamos el 50% de la población catalana y estamos con mucha diversidad territorial, desde un ayuntamiento de 30 habitantes de la comarca del Lluçanès, Osona, Sobremunt, hasta el municipio más poblado de Cataluña, que es Barcelona, con más de 1,5 millones. Pero estamos en todos sus territorios, excepto en el Pirineo-Aran, estamos en toda la diversidad territorial, con diversidad de dimensiones municipales, como decía, desde los 30 de Sobremunt a los 20 y pico mil de Manlleu, hasta el 1.650.000 de Barcelona, y una cosa muy importante, con toda la pluralidad política. Es decir, todos los colores políticos del arco parlamentario y más allá, catalán, que tienen alcaldías, están presentes en la red. Y aún os diría más, pero esto es una casualidad. Hasta en este momento, el que es el tercer municipio más poblado del país, que es Badalona, alcaldía del PP, Xavier García Albiol, forma parte de la red. Pero como ahora justo os voy a explicar, veréis el por qué Badalona está en la red. Mayalen, pasamos adelante. Por lo tanto, os he situado la fórmula jurídica de una asociación, las que somos en este momento y lo que pretende esta asociación. Hablando en plata, es una red de apoyo mutuo para desarrollar política pública de economía social y solidaria y a su vez con la voluntad de formar parte del ecosistema
de la economía social y solidaria, la de la política pública, pero también sus intersecciones con el ámbito articulado de la economía social y solidaria en su diversidad, desde las versiones más transformadoras, superadoras del capitalismo, que podría ser la CHES, la Xarxa d'Economia Solidària de Cataluña, hasta el ámbito, dejármelo decir, más reformista del tercer sector social. Por lo tanto, también articulación y relación con toda esa diversidad. ¿Dónde nació la idea? Y me parece que está por ahí Andoni Ejía y hoy me parece que no está Luis Inchauste de Hernani. Luis Inchauste estuvo, si me lo permitís, en el primer polvo de donde nació la red, que fue esta jornada de municipalismo y economía social y solidaria que se celebró en Barcelona el 23 de octubre de 2015. Andoni me parece que en esta primera no estuvo y si lo estuvo te pido disculpas, Andoni, por si no me acuerdo de ti. Es que me acuerdo sobre todo del peinado de Luis, que es bastante parecido al mío. Bromas aparte. La red nació de esta jornada de economía social y solidaria y municipalismo. Esto era el inicio del mandato del 2015. Barcelona desde julio ya está desarrollando política pública de economía social y solidaria y era muy importante, de un lado, acoger en Barcelona experiencias de política pública y de desarrollo de la economía social de diferentes territorios del mundo. Pongo el ejemplo emblemático de Quebec, pero también a su vez poder reunir aquellos municipios de Cataluña y, como ponía el ejemplo, del País Vasco, por eso vino Hernani, que o ya estaban desarrollando o querían desarrollar política pública de economía social. Os he puesto por el chat un artículo que habla de la política pública de Barcelona desde 2015, pero sobre todo es útil porque ayuda a situar lo que ha pasado del 2015 hacia aquí. Obviamente hay una prehistoria de la economía social y solidaria y sobre todo de la política pública anterior al 2015. Pero la nueva fase donde se puede decir que se ha desarrollado una política pública para la economía social y solidaria en Cataluña arranca en 2015. De esa jornada nació la idea de que eso se concretara en algo y de ahí salió la idea de crear esta red. Mayalen, pasa diapo. Precisamente hubo 4 municipios promotores de la red, no solo Barcelona, sino Badalona, que entonces era alcaldesa Dolors Sabater, hoy candidata de la CUP Guanyem a las elecciones del Parlamento de Cataluña, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, con su alcaldesa socialista Núria Parlon, y también estuvo presente el Ayuntamiento de Sabadell, que en aquel momento era un gobierno con alcalde de Esquerra Republicana, Comunes y la CUP, y precisamente vino el concejal de la CUP, que era el responsable de esta temática. Esos 4 municipios promotores, ya en esa misma jornada se redactó un manifiesto que ya firmaron 17 municipios y total, en un proyecto que desde octubre de 2015 hasta mayo de 2017 se acabó creando la asociación, que ya la pasaron a formar parte desde su fundación 31 ayuntamientos con esta diversidad política y territorial que antes os comentaba. Muy importante poner en valor porque podría ser el momento en que podríais estar ahora vosotras y vosotros si quisierais caminar hacia crear una red de este tipo. Desde octubre de 2015 hasta mayo de 2017, en paralelo que se hizo el trabajo interno, el trabajo reproductivo para crear la asociación con 2 grandes comisiones de trabajo. Una es la que estudiaba si teníamos o no fórmula jurídica, que al final acabó decidiendo que sí por la forma de asociación. Otra comisión estuvo trabajando el plan de trabajo, no solo el que acabaríamos desarrollando, sino aquello que ya estábamos haciendo. Desde siempre hemos combinado, que por eso está bien que Mayalen haya puesto la de organización y nos vamos a parar un momento aquí. Antes de tener el derecho, la asociación, ya funcionamos combinando el trabajo reproductivo con el trabajo productivo. Nos encontrábamos durante 2016 como mínimo en 4 jornadas de trabajo para desarrollar el instrumento que acabó siendo la asociación, pero a su vez cuando nos encontrábamos ya estábamos compartiendo aquello que estábamos haciendo. Por lo tanto, desde el momento cero,
la herramienta de apoyo mutuo funcionó, ¿correcto? ¿Cómo nos organizamos? Pues intentamos traducir al derecho lo que había sido el hecho. Por lo tanto, la asociación tiene una asamblea, que es el máximo órgano soberano de la asociación, ¿de acuerdo? Un ayuntamiento pasa a formar parte de la asociación por una decisión en su plenario de la corporación. Por lo tanto, asumiendo los estatutos de la asociación, su finalidad, se compromete a participar como mínimo a una jornada, un grupo de trabajo, y después tiene derechos políticos y deberes políticos. Porque hasta que se demuestre lo contrario, la asociación, la única ingreso que tiene son las cuotas anuales de sus municipios. Cuotas que podéis encontrar en la página web que os he añadido también en el chat, y que es proporcional a la población. Por ejemplo, el municipio de 30 habitantes paga una cuota anual de 25 euros el año. Barcelona paga una cuota anual de 6.000 euros el año, y como es grande y puede, pues también contribuye con especies, ¿de acuerdo? Muy importante, la asamblea. La asamblea, al inicio del mandato, en este caso fue en noviembre de 2019, escoge una comisión ejecutiva que está formada por 9 municipios, que tiene una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría y 6 vocalías, ¿de acuerdo? Tiene derecho a presentar una candidatura individual o conjunta cualquier entidad miembro de la asociación. Desde 2017, y se renovó el mandato en 2019, la asociación la preside Barcelona, la secretaría la tiene Manlleu y la vicepresidencia la tiene un municipio pequeño del Penedès que se llama Santa Margarita y els Monjos. Y en este mandato, y con la diversidad política que hay dentro de la asociación, en este mandato tienen vocalía los ayuntamientos de Mataró, de Sabadell, de Santa Coloma de Gramenet, Vilanova i la Geltrú y Cardedeu, con la diversidad política que antes os comentaba. Por lo tanto, hay representantes de los comunes, de Esquerra Republicana, del PSC, de la CUP y de alguna candidatura independiente. Y dentro de estos gobiernos también está Junts pel Cat, ¿de acuerdo? Voy para adelante. Por lo tanto, asamblea, comisión ejecutiva, que tiene su cara B, que es la comisión técnica, de la que formamos la parte de Belém y yo, y después los grupos de trabajo que creamos ad hoc, ¿correcto? Me quedo aquí porque le tocaría entrar a Belém. Belém, todo tuyo. Gracias, Xavi. Bueno, Caixo, voy a continuar nuestra presentación. En este caso, Mayalen, ya me paso yo las diapositivas, ¿vale? Gracias. Bueno, también se nos comentaba Beñat qué habíamos hecho durante estos años, ¿no? Xavi ya ha expuesto el inicio de la idea al 2015, cómo iniciamos. Belém, te hemos perdido. Hemos perdido a Belém. Continúo yo y a ver cuándo se puede recuperar. Sí. Mayalen, hemos perdido a Belém. Continúo yo. Mayalen, sí que puedes pasar. Lo que Belém ahora iba a explicar es, tenemos articulado desde 2017 nuestras actuaciones en un plan de trabajo que tiene 3 grandes líneas estratégicas, ¿de acuerdo? La primera línea estratégica es ayudar a fortalecer la economía social y solidaria dentro de cada municipio. Por lo tanto, son las acciones que hacemos trabajando con la idea de aquello que la ICMES trabaja para fortalecer la política pública que cada ayuntamiento hace en su interior, ¿de acuerdo? En este sentido, lo que hacemos es, antes de 2020, la gran mayoría de las veces presencialmente, con jornadas de trabajo siempre abiertas a responsables políticos y a responsables técnicos y en función de su contenido, invitando o
a experiencias de municipios o de otras administraciones públicas o de las propias organizaciones de la economía social catalana. ¿Para qué? Para fortalecer y para compartir aquello que son nuestras prioridades. Pongo ejemplos temáticos. Toda la temática, que es un temazo de la contratación y la compra pública. ¿De acuerdo? Belém, ¿has vuelto aquí? Fantástico. Sí, sí. Estaba empezando a explicar Perfecto. la línea estratégica 1, que es la de fortalecer dentro la política pública que hacemos y siempre desde esta mirada que somos una herramienta de apoyo mutuo. Continúa tú, mujer. Vale, perdón, es que me ha echado. Pues eso, un poco comentar las principales actuaciones desde de 2017 a 2019, que para mí lo importante es que en el 2017 construimos el plan de trabajo que queríamos desarrollar y básicamente definimos 3 líneas estratégicas, la que comentaba Xavi, de ayuda a fortalecer la economía social y solidaria. La segunda, influir y relacionarnos con todos los actores en torno a la economía social y solidaria. Y la tercera, que en temas de comunicación, ya desde un primer momento sabíamos que era muy importante visibilizar la red y sus iniciativas. En este caso, voy a dar ejemplos, como se ve en esta diapositiva, de la línea estratégica 1, que para mí es muy importante tener presente que la red lo que pretende es ayudarnos como ayuntamientos, ¿vale? Ayudarnos con experiencias, con conocimiento, con hacer proyectos conjuntos, pero siempre desde el municipalismo, desde las políticas locales públicas de desarrollo local, básicamente. Y en este caso, aquí lo importante es eso, cuando decimos que compartimos recursos, que tenemos un banco de experiencias, todo el mundo contó lo que pensaba que estaba haciendo bien, sobre todo para que los otros copien, mejoren, hagan lo que quieran. Muy importante, y eso tal como decía Xavi, para nosotros es muy importante qué se hace en la asamblea, ¿vale? Que a veces son cosas que quedan bueno, como más institucionales, pues no. Nosotros pensamos que la asamblea tiene que marcarnos el camino y en este caso aquí la importancia de la compra pública responsable, porque desde un inicio la asamblea marcó que era un tema común de todos los ayuntamientos, como la importancia que se le da para avanzar. Y en este caso, por eso organizamos una primera jornada que fue muy interesante porque desde el primer momento nos sumamos con la Diputación de Barcelona y con el Colegio de Secretarios de Cataluña para avanzar en este tema que es de interés de todos. También os he puesto en el chat, os he puesto el enlace del documento resumen de esa jornada. Vale, que además también pues editamos una guía para decir el ABC. Normalmente nos pasa que cuando un ayuntamiento tiene interés nos pregunta cómo se inicia, pues tenemos una guía que te damos, que te hace ver todo lo que puedes hacer en este ámbito de la economía social y solidaria. Para mí también muy importante, y Xavi también lo ha dicho, respetando que cada municipio decide qué políticas prioriza, su realidad, qué le interesa, qué no le interesa y no se implica. Por lo tanto, siempre hay mucho respeto y para mí es muy importante para no sesgar lo que se está haciendo, que cada ayuntamiento hace su camino y puede hacerlo comunitariamente con otros o no, ¿vale? Porque hay todo este respeto de políticas públicas diferentes. Y tal como decía también Xavi, organizamos periódicamente jornadas técnicas para compartir, siempre para compartir entre ayuntamientos. La guía ABC también la guía ABC también la he pasado por el chat. Todo está en la web. Tira, Belém. Vale. Bueno, aquí hacíamos hincapié en esta jornada que para nosotros fue muy interesante para avanzar en una de las líneas que más interés tienen los ayuntamientos, que es la compra pública responsable, que seguro que en Euskal Herria os pasa lo mismo. La oportunidad que tenemos del sector público de influir en la economía pasa para que hagamos contrataciones públicas que se puntúe y que tenga muy presente
el ámbito de la economía social y solidaria. Y actualmente tenemos una ley que nos lo permite, ¿vale? Y por lo tanto se tiene que aprovechar. La segunda línea estratégica también le damos, bueno, para nosotros desde un principio también fue muy interesante, que es queremos relacionarnos e incidir con los otros actores. De la misma forma que decimos, somos una asociación de municipios y queremos que sea así, y queremos que sea así porque así, tal como decía también Xavi, tenemos ayuntamientos muy pequeños, mayores, de derechas, de izquierdas, de todo tipo, la pluralidad. Se sienten cómodos porque estamos hablando de políticas públicas, pero también somos muy respetuosos, y yo pienso que en eso siempre hemos avanzado en positivo, con lo que ya existe, lo que hay, lo nuevo, para relacionarnos y complementarnos. No tenemos ningún interés, yo diría, que en hacer cosas que hacen otros. Por ejemplo, tenemos muy claro que la Diputación de Barcelona desde hace años ha lanzado una línea de formación en este ámbito, pues nosotros animamos a la gente a apuntarse a lo que hace la Diputación de Barcelona, no vamos a hacer lo mismo, ¿vale? La Generalitat de Cataluña en su momento potenció lo que son los Ateneus, que en este caso son entes más plurales, que participamos nosotros, por ejemplo, en Manlleu participamos en el Ateneu de nuestro territorio y está liderado por organizaciones empresariales. Nos parece súper bien que existan, lo que queremos es complementarnos y hacer cosas conjuntas. Y a partir de aquí, por ejemplo, también siempre desde el 2017 en la Feria de Economía Social de Cataluña, organizada por la Red de Economía Social de la CHES, hemos participado siempre también incluso tuvimos un estante y si no, haciendo alguna jornada dirigida a ayuntamientos. Y también se participó y a partir de aquí, ¿no? Siempre comentamos, Xavi, que también es muy importante que si se hace algún evento, ¿no? Como hicisteis en Bilbao el 2018, que esté relacionado con este ámbito, pues nosotros vamos para aprender, para saber, ¿no? Como puede ser el CITIS o otros. O también para conspirar. En el foro de Bilbao conspiramos, hicimos muchos pasillos y hicimos muchas relaciones y de hecho participamos intensamente en la declaración alternativa que tiró adelante Reas Euskadi. Que en este caso, por ejemplo, para decir, bueno, pero ¿qué hacéis para incidir? Pues deciros que hemos participado, a partir de la última asamblea que hicimos, participamos en la futura ley de economía social y solidaria de la Generalitat de Cataluña. Y eso es lo que queríamos, participar, ser unos más y dar la voz municipalista en una ley tan importante como puede ser esta. Y lo hemos hecho, y aprovecho para una de las preguntas que sale en el chat. Veis, hemos participado en el proceso de la ley, pero lo hemos hecho de acuerdo al paraguas de la ESCAT. La ESCAT es la Asociación de Economía Social de Cataluña, que reúne, veis aquí en la pantalla, la pluralidad que hay dentro de la economía social y solidaria catalana. Se preguntaba, ¿cómo lo hacéis para garantizar esta pluralidad tan diversa? A ver, cabe decir que la gran mayoría de los municipios miembros son progresistas o como mínimo de izquierdas y muchos de la izquierda más transformadora. Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues desde el respeto, cada uno tiene su objetivo, pero sobre todo el corazón de lo que son las actividades que promueve la ICMES es el apoyo mutuo en la política pública. ¿Queremos desarrollar agroecología? Pues vamos a buscar el mínimo común denominador. ¿Queremos construir unos fondos de crédito? Vamos a buscar el común denominador. Entonces, en el proceso de la ley, y le devuelvo la palabra a la Belém, hay municipios que sus opiniones estaban más alineadas a las de la CHES, pues fantástico. Hay municipios que sus opiniones están más alineadas a la de la Confederación de Cooperativas, pues fantástico. Hay municipios que están más alineadas a la taula del tercer sector social, pues fantástico. Esa es la pluralidad, así se canaliza y sobre todo vamos a buscar no solo los mínimos comunes denominadores, sino muchas veces encontramos los máximos comunes multiplicadores y no solo en palabras vacías. Tira, Belém. Y la tercera línea estratégica que os comentaba de visibilizar, comunicar, difundir
tanto la red como tal, ¿no? Y en este caso hoy sería nuestra oportunidad para acercarnos una vez más a Euskal Herria, sino también para visibilizar el ámbito de la economía social y solidaria y ponerle en valor. De aquí, pues, estas herramientas de comunicación, como pueden ser la web, el Twitter. También destacar que siempre hemos tenido la voluntad, aunque seamos 49 municipios hoy, nosotros queremos llegar a todos los municipios y si no pueden ser socios o no quieren o no lo priorizan, tanto nos da, les vamos a ayudar igualmente, les vamos a transferir todo lo que sabemos si hay alguna cosa que les puede interesar. Y pienso que esto también es muy importante. En este caso, pues eso, todos los materiales que ya os ha pasado el Xavi por el chat los podéis encontrar en la web. Hay novedades, les he pasado también esto, Belén, hay novedades porque en este segundo mandato hemos creado un newsletter que acostumbra a ser bimensual y también hemos creado un canal de Telegram para informaciones de inmediato. Bueno, lo digo para avanzar y para que tú puedas después, ¿no?, volver a cerrar. Sí que queríamos poner en valor que estos son un poco los resúmenes de las actividades que hemos estado haciendo durante los 3 primeros años, pero una vez más, a partir de una asamblea, también nos pareció que igual el ámbito político no estaba opinando demasiado. Es verdad que a veces a nivel técnico, por la potencia que tienes, que estás trabajando, pues vas avanzando. Y enseguida propusimos, y esto, ¿no?, estamos muy contentos del resultado, hacer un encuentro solo con cargos electos acompañados de los técnicos, pero dándoles mucha voz para que ellos pudieran opinar y compartir. En este caso, a mí también siempre me gusta decir que en esta red, ya que estamos en muchas otras historias, a mí me encanta la relación político-técnica que hay. O sea, nosotros no sabemos a veces quién es el político y quién es el técnico, ¿no, Xavi? Yo diría, sí. Realmente hay una relación de avanzar juntos e incluso a veces hacemos jornadas donde hay un ponente que es político al lado de un técnico y es una relación, yo pienso, muy interesante para romper a veces esquemas de hay el ámbito político y hay el ámbito técnico. Pues yo diría que en la XMES nos mezclamos porque mucha gente se piensa pues que yo puedo ser un cargo electo o que un alcalde puede ser un técnico, ¿no? Y eso, yo creo que le da una riqueza muy, muy especial. Venga, todo tuyo, Xavi. Pues a complementar lo que decía no avances mucho, Mayalen. No, sí, puedes avanzar aquella, sí, a la que salen las letras en rojo. Venga, pasa esta. Quédate aquí. El tema es decir, nos hemos ido complementando. Han pasado muchas cosas, como os decía, desde 2015 hacia aquí. La Belém lo ha destacado. En 2016, el Govern de la Generalitat, el director general de Economía Cooperativa, Josep Vidal, decide emprender un proyecto muy importante que son los Ateneus Cooperatius. Los Ateneus Cooperativos es mediante una convocatoria anual, que ahora se está intentando cambiar a que sea plurianual, se pueden presentar organizaciones que pueden ser o del ámbito de la economía social, pero también con los poderes públicos, para desarrollar una política pública de desarrollo de la economía social y solidaria a nivel territorial, ¿de acuerdo? Eso que no existía cuando creamos la red, nosotros lo hemos trabajado para ser complementarias. Hay municipios donde municipios de la red participan en los Ateneus, hay otros que no, pero siempre vamos a buscar la complementariedad. Y cabe decir que ha habido siempre muy buena relación a nivel institucional entre quien ha presidido la red, que ha sido en Barcelona, con el Gobierno de la Generalitat. Y de hecho, la propuesta de los Ateneus se trabajó conjuntamente y se está desarrollando conjuntamente. Lo digo porque eso es muy importante. De acuerdo. Vale. Como decía Belém, al inicio del segundo mandato se decide hacer este encuentro en Cardedeu, que trabajó intensamente 2 cosas. El plan de trabajo del 2020 con horizonte para todo el mandato y también el rol estratégico de la red en el ecosistema catalán. Por ejemplo, estuvimos hablando de cómo participamos en la ley, estuvimos hablando de qué podíamos hacer para que desde nuestra red articularnos mejor con las redes municipalistas genéricas, que en Cataluña hay 2, la Federació de Municipis y la Asociación de Municipis.
Pero claro, al cabo de 15 días llega el bicho. Pues claro, tuvimos que reactualizar y adaptar el plan de trabajo del 2020 a la realidad de la COVID. Tira para adelante, Mayalen. Entonces, ¿qué hicimos? Veo que no se puede... O si no, tira tú, Betlem. Vols anar aquí? A la següent, a la siguiente. Bueno, el tema es, si no lo explico. Explica. Cogimos el plan de trabajo que teníamos para el 2020 y lo intentamos reactualizar a la realidad de la COVID. Entonces, ¿cuál es el principal instrumento que tiene la red, aparte de los encuentros que dejaron de ser físicos a pasar a ser virtuales, y sobre todo el contacto, de decir, Betlem, en Manlleu, ¿qué estáis haciendo para esto? Porque esta es la otra parte. Se crea una red de apoyo mutuo que funciona por teléfono. Ahora ha desaparecido Xavi, ¿no? Vale, yo creo que... Sí, Betlem. Perfecto, Beñat. Sí. Vale. Vete terminando ya. Vale, voy tratamos de acabando. subir a Xavi aquí, pero Vale. vamos terminando. Y si queréis hacer alguna pregunta, aprovechad para hacer la pregunta en el chat mientras Betlem va terminando, y así terminamos luego con las preguntas. Acabo rápido. Beñat, Sí. Xavi os contaba que estas 3 diapositivas que os paso es el trabajo que hicimos en Cardedeu, de priorizar, que siempre tenemos que priorizar para no querer hacer muchas cosas y no hacer nada al final. Y lo importante que pensábamos que era bueno que conozcarais es que también últimamente estamos muy metidos en que haya mentorajes y experiencias compartidas entre 2, 3 ayuntamientos, y a partir de aquí lo difundimos, la experiencia, como puede ser el caso, pues eso, de Carlas, que estaba contando lo que ellos hacen en compra pública. Pues después editamos un vídeo para pasarlo a todo el mundo. Por lo tanto, compartimos y difundimos. Y con esto, Beñat, yo pienso que como vais a tener la presentación, lo podemos dejar aquí. Vale. Eskerrik asko, Betlem. Creo que vuestra experiencia es muy inspiradora. A ver si hay alguna pregunta concreta desde el público, pero yo creo que, bueno, te haré una pregunta atrevida, ¿vale? Os hago una pregunta atrevida, y es, porque, bueno, os voy a preguntar, a ver, ¿qué tendríamos que hacer aquí? O sea, ¿quiénes deberíamos empezar a reunirnos o a hablar para crear algo parecido? ¿Es interesante que vayamos creando algo así en Euskal Herria? Puede ser interesante. ¿Es un agente de economía social y solidaria que es necesario que exista en el mapa de agentes? Bueno, yo lo digo corto y Xavi seguro que te lo mejora mucho. Yo creo que seguro que es súper interesante tener una red así en Euskal Herria. Sí que te diría, Beñat, que yo lo que haría, si estuviera en vuestro lugar, que no estáis en los ayuntamientos, es que os acercarais a ellos, a los diferentes municipios, para animarse porque seguro que hay mucha gente que ya está haciendo muchas cosas, ¿vale? Que eso también es lo que nos pasó a nosotros. En este caso, en Manlleu, nosotros lo hacíamos nosotros, ¿vale? Pero no habíamos pensado hacerlo a partir de una red. Por lo tanto, yo diría animar a los municipios, ¿no? A que nos llamen, a que nos conozcan, para que les podamos contar este punto de vista más desde los ayuntamientos. Pero ya tenéis seguro muchos municipios muy activistas y que estarían de acuerdo de que vale la pena. Disculpar porque se me ha caído la conexión, porque a pesar que estoy con una cooperativa, Som Connexió, en donde vivo, el monopolio entre Telefónica y Parlen, que son neoliberales los dos, aunque uno hablen en español y otros en catalán, tienen el monopolio de la fibra. Dicho lo cual, porque así es la vida, a ver, el tema es decir, ¿por qué sería interesante crear una red en Euskal Herria? Primero, dos decisiones que se tienen que tomar. Nuestra apuesta fue
el propio ámbito de la economía social y solidaria ya estaba suficientemente articulado y ya estaba articulándose para tener hasta una entidad de quinto nivel, que es el paraguas, que agrupa a todas para buscar los puntos comunes, pero cada una de ellas es soberana, pues no nos planteamos en ningún momento hacer una asociación mixta, que podía haber sido, por ejemplo, es el modelo de Francia de RETES, podía haber sido mixta entre poderes públicos y las entidades del ámbito. Consideramos que no era suficiente, que no hacía falta y que en cambio lo importante era articular el trabajo de las políticas públicas, porque estaban naciendo, tenían desarrollos muy diferentes y era muy importante fortalecerlas. Por eso también decidimos crear una fórmula jurídica. Éramos muy asamblearias y nos hubiera molado mucho haber trabajado de forma asamblearia sin derecho, pero precisamente nos mojamos a crear el derecho y una asociación y es un marronaco y gestionarla, ya os lo digo, porque queríamos permanencia, porque era también una apuesta institucional de decir, estamos aquí y queremos existir, por lo tanto, y porque también habría puertas para determinadas cosas, hipotéticos convenios, hipotéticas relaciones con, por ejemplo, con COP57 o con Fiare Banca Ética y con sus fundaciones, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué sería la clave? A nivel municipal, que hubiera unos ayuntamientos con ganas y necesidad de compartir. Las dos cosas, necesidad y deseo, las dos cosas son importantes. Necesidad porque siempre se aprende del otro, para evitar por qué yo me tengo que pelear con esa piedra cuando uno ya lo ha superado y posiblemente es copy-paste de muchas cosas, ¿de acuerdo? Sí, sí. Eso la necesidad, pero después el deseo en el sentido de decir, vamos a intentar ir más allá y compartir cosas de forma común. No os he podido explicar el tema de las asesorías y las mentorías, lo veréis en la web, lo tendréis en la presentación, pero eso es muy interesante. Si el Ayuntamiento de Badalona, que lo creó, el de Mataró y el de Barcelona, han podido crear mediante un convenio con Fiare y Banca Ética un fondo de crédito municipal para que los proyectos que le van a pedir crédito a Fiare y a Banca Ética, que tengan más riesgo de morosidad, Fiare y COP57 se atrevan, porque en el caso que hagan morosidad lo cubre el convenio que se ha creado con los ayuntamientos, si eso con la misma ley lo ha hecho Badalona, Mataró, Sabadell y Barcelona, lo puede hacer cualquier ayuntamiento, no solo de Cataluña, sino de todo el Reino de España, ¿vale? Y a partir de ahí, la red se puede plantear de crear un convenio donde la red se añada a eso conveniado y aquellos municipios que nunca de la vida se van a poder plantear un fondo de crédito para sus organizaciones, hacerlo mediante la red, ¿vale? De ahí vienen los deseos, ya veis que son deseos muy pragmáticos, pero son cosas que realmente existen. Es el espíritu. Si encontráis ayuntamientos, la organización ya veis que siempre ponemos mucho el énfasis en la política local, porque ya lo sabéis, la economía social y solidaria es dar respuesta a los deseos y a las necesidades desde lo local con lo local. Pues si encontráis esos municipios con necesidad y ganas, ahí está la clave. Y después ir construyendo paso a paso. Nos ha quedado una presentación muy dulce, con poco agridulce, con muchas luces. Porque si os venimos a explicar que hay marrones, que a quien le toque la presidencia, que a quien le toque la secretaría, nos estaríamos en este sentido desincentivando. Por lo tanto, conclusión, si vais a ir al trapo, adelante, sois muy valientes las personas de Euskal Herria y si queréis os explicamos las sombras, Belém y yo, no porque seamos las más mejores, que no, sino porque nos hemos comido muchos marrones, ella y yo, y con la calma, chacolí mediante o con agua del grifo, os explicaremos más las sombras, lo agrio, para poderlo superar y para precisamente hacer esta intercooperación. Porque la buena gente de Euskal Herria, si quiere crear una red, se tiene que volver a pegar con la misma piedra y ahí me sale Gramsci. Si tú vas con la cabeza contra la pared, ¿qué se va a romper antes? ¿La pared o la cabeza? Es la cabeza. Pues no hace falta, compañeros y compañeras, que os rompáis la cabeza. Nosotras nos dimos algún chichón, os lo explicaremos de forma
lo más llana posible, lo superaréis y copy y paste y pa'lante, 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 que le queda al capitalismo 3 telediarios, pero si nos ponemos le va a quedar 1. Venga, que es viernes, ya me he subido arriba y no os canto una de Cortatu porque no quiero que llueva, pero la tengo ahí a la punta de la lengua. Vale, es que ricasco, porque bueno, yo creo que lo que pretendemos desde Ecofábrica también es eso, o sea, el facilitar el copy-paste y el que se pueda hacer lo que se haya hecho en un sitio, pues de forma, bueno, por una parte reproducible en otros y si se puede luego escalar y hacer herramientas, como has comentado, financieras en conjunto o ayudar al que no puede hacerlo, pues... Habría muchísimos ejemplos, y perdonad la metáfora del copy-paste, siempre es desde el código libre y desde la ética hacker. Claro. Estudia, comparte, mejora y vuélvelo a compartir y crecer, pero como un rizoma, no a la forma capitalista. Y es desde ahí es desde donde se aprende, te das golpes, pero vas para adelante. Y seguro que Belém pues, compartirá conmigo que posiblemente de las cosas más bonitas que estamos haciendo en nuestra jornada laboral, porque lo hacemos en jornada laboral y de activistas, es precisamente contribuir a esto y aprender. Y es que aprendemos desde los pequeños. Os pongo otro ejemplo. Un ayuntamiento de 80 habitantes de las tierras de Lleida, que se llama Algerri, nos ha propuesto, las hemos asesorado y todo lo que hacemos lo compartimos, crear el modelo de las cooperativas que a partir de el compartir el uso del suelo, pues hacerlo desde el punto de vista de casas que les han cedido a su municipio. Hemos hecho la propuesta, lo estamos trabajando. ¿Con quién lo estamos hablando? Con la Federación de Cooperativas de Vivienda y con la sectorial de vivienda, de la cooperativa de vivienda que tiene la CHES. ¿Qué es eso? Es pim, pam, ir distribuyendo y aprender, porque con lo que está cayendo... o economía social y solidaria feminista o muerte. Por lo tanto, viva la alegría de vivir la vida. Vale. Gracias, Xavi. Hay una pregunta, pero nos hemos ido de tiempo. La cuestión es sobre cómo afecta, ¿no? A una estrategia de este tipo el ciclo de elecciones, ¿no? Y el ciclo de los 4 años, ¿no? Famoso que al final... me imagino que también el crear la asociación viene a eso, ¿no? El de crear institucionalidad para poder superar ese ciclo, pero no sé si es el caso. También. Solo hemos tenido un cambio de ciclo y cabe decir que ha afectado, pero como el cambio de ciclo ha sido... han crecido ayuntamientos y gobiernos, si antes ya estaban más hacia la izquierda, pues han crecido hacia la izquierda, en el caso catalán, más hacia la izquierda independentista, pero con un mínimo común denominador y eso ha contribuido, claro, si hubiera un bandazo hacia el otro extremo, que creo que no va a pasar, antes se va a comer el sol la tierra, pues, pero está articulado y está pensado, precisamente por eso la institución, precisamente cuando se cierra un mandato se construye un mínimo común denominador para el próximo mandato, y al final es la asamblea quien decide y los municipios se pueden dar de baja libremente. Xavi, perdona, y yo añadiría otra cosa, Viñat, en relación a eso, que lo que yo siempre digo que es, también hay una parte muy importante que está en nuestras manos técnicas, por un lado, de proponer y continuar trabajando, y es más difícil que haya un cambio de rumbo muy importante, pero sobre todo desde lo local, todos los ayuntamientos están trabajando con las organizaciones de su territorio y eso también fortalece el trabajo técnico. Sí, el tener la comunidad también, ¿no? Claro, a favor, claro, cada municipio tiene su red. Nosotros tenemos lo que llamamos nuestra red de economía social y solidaria de Manlleu, que actualmente ya es de toda la comarca porque ha ido creciendo, pero eso también nos da ese trabajo conjunto y y demostrar que vale la pena, ¿vale? Sea más complementario o no a otras políticas. Vale. Creo que es importante. Siempre hay el peligro del greenwashing, que la economía social y solidaria sea utilizada por todo el mundo. Ahí se tiene que poner los límites, pero ahí es la misma diversidad
hay ayuntamientos que se reconocen con el tercer sector social y que, por ejemplo, sobre todo les interesa trabajar los centros especiales de trabajo y las empresas de inserción. Pues vale, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay otros que están proponiendo el anticapitalismo cada día. Pues vale, pues también. Y ahí es donde es encontrar ese equilibrio y, sobre todo, que lo que se haga se comparta. El que hace empresas de inserción lo propone y a un ayuntamiento le interesa, pues bien, y si no también, y el otro también. Esa es la clave, esa es la clave. Vale, pues muchas gracias. La verdad es que, bueno, yo he anotado un montón de claves que nosotros como agente de la economía social tendremos que hablar con los agentes municipales, pero bueno, yo creo que aquí también hay relaciones entre los dos mundos que pueden dar mucho fruto y bueno, seguro que nos vemos aquí o allá. Más pronto que tarde, eskerrik asko, gracias. Y Beñat, amalas en los monegros. Amalas en los monegros. O en Alfajarín, donde paraba el autobús antes. En Alfajarín, en el Rausan. Amalas, ahí. Venga, un abrazo a todas. Vale. Salud. Gracias. Salud y cooperativismo. Eso. Vale. Ni esker, jarraituko dugu jardunaldiarekin, Leire aldezunean igo zaitez zehara? Vale. Kaixo. Eskerrik asko Leire, gaur gurekin izateagatik, pixka luzatu baina denborarekin berdin jarraituko dugu, printzipioz, bale? Bestela laburtxio edo azkarro... Hori da, edo galderetan sartuko gea solasaldian zuzenean, baina, bueno, lasai hitz egin, asmo azkenean da ere, jardunaldi hauetan olatukopen ikuspegia edo ere ematea, jakitea olatukopen interkooperazio esperientzia zein den, eta interkooperazio esperientzia hori ere nola eramaten dugun, kasu horretan, eragile ezberdinekin, udalgintzarekin elkarlana egitera, baina ere ez azken aldian olatukope sustatu dituen proiektu batzutan ikusita ere, lurraldean, modu ezberdinetara eraginez, eta askotan inkluso sujetu gintza, deitzen diogun horri ere bere importantzia emanez, eta tokian tokiko sujetu eraldatzaileak edo lortzen. Baina, bueno, zurea da hitza, eta hori, usten zaitut, eta hori denbora pixka bate moderatze aldera, hori, sartzen banaiz hemen eszenatokian da ja denbora bukatzen hasi dela, bale? Orduan, ikusten ari zareten guzti hori ere, eskatuko dizuet, hori galderak ere, egin baitzakezue, nire hitz egiten ari den bitartean, horrela sartzean edo bere interbentzioa bukatzean ja galderak prest izango ditugu. Bale, aurrera Leire. Bale, oso ondo. Bueno, saiatuko naiz nik uste dira klabe batzuk, prestatuta nekanetik ebai, lagun katalanak zein udalbiltzatik Jabik ebai aipatu due, eta, jakin, olatuko pustete demora puska bateako hemen izango gehala, eta, gaur laburre arituko baldin bageare, olatuko pen lanian gabiltzala, etengabe, eta, edo zeinek edo zein zalantza baldin badaka, gurekin harremanetan jarri lasai bai. Momento baten konpartituko gaurko aurkezpentsua, pixkat errexo jarraitzeko, bale? Eta, Beñatek aipatu du moduan gaur gure asmoa izangoa olatukopen esperientzia partekatzea, gehiago zentratuta udalgintzan iten gabiltzan proiektu, esperientzi edo ekemien ezberdinetatik, eta noski hori guzti hori guk nola ulertze deun interkooperaziotik, ez? Eta hortik hasiko nahi zer dan interkooperazioa olatuko pentsat. Webinar saio guzti hontan, nik uste behin baino gehiotan, eta batez ere aurreko saiotan hitz egiten nahitu geha, eta eneko hitze etxezarretak bai komentatu zuen, eta kofabrikan hildo hontan gabiltza lanean, azkenean bai kooperatibismoan eta ekonomia soziale eraldatzailean asmoa, eta noski olatuko pena, pertsona guztintzat bizitza bizigarriak izatia dela, ez? Hori da gure helburua, gure premisa, eta horren bidian gaude.
Orduan, gero gure eguneroko jarduera ekarrita, guk hori ulertze deu, bizitza sostengatzen duen jarduera sozioekonomiko, bai produktibo zein produktiboak martxan jartziaz, ez? Hori da guretzako, eta hori nola, guk interkooperazioa hori lortzeko tresna moduan ulertze dugu. Orduan, hor, pixkat, interkooperazioa zer dan azaltzeko, nik uste, interesgarria dela kooperatibismoan oinarri edo printzipio eta jutia, ez ditut aipatuko danak, egila da, internazionalki 7 printzipio daudela onartuta, olatuko pene bai gure oinarri iriketan horietako batzu jasota gaude, Mondragone mugimenduan bai, 7 horiek 10 zehatzeia, baina danetan bai daude bi printzipio oso garrantzitsu aipatzeianak, dala komunitatearekiko konpromiso eukitzia hau da, ez? Gure inguruko lurraldean sustraituta dutia eta gure jarduera sozioekonomikoak horre eragin edo onura positibo bat eragitea eta bestetik kooperatiban arteko lankidetza. Bai, gu olatuko ben batez ere azken aldian gainea edo gure mugimendu edo 5. olatu kooperatibo hau batez ere hemendikan sortu da, ikusten nahi ginalako askotan kooperatiben arteko lankidetza hori, saretze hori, alde batea izala gehatzen, ez? Eta batik bat, igual kooperatiba barneko lankidetza bat hori izan dela azken finean pixkat, ez dakit, horta mugatu da esango genuke, eta guk, egila da, kooperatibismoan konpromisoetako badala, ez? Kohesio babes eta indartze neurriak ezartzea, hori betire, klabe erresiliente batetik, edo, erresilientzia lortzeko, eta horrek eskatzen noski, lankidetzarako bai espazioak, eta hori askotan, saretze gunetan ematea, eta elkarra babeserako egiturake bai sortzea, edo mutualismoa bai. Baina hori, guk indar berezia jartzen aigea gure zorreratik, esan deun hori, ez? Lankidetza hori ez gehatzia, esango dugu eremu kooperatiboan bakarrik edo kooperatiben artean bakarrik. Eta, gaia etorriz, guk bai ikuste dugu, gure kooperatiben sare hortatik edo enpresa komunitarioen sare hortatik edo arago junberko genukela eta komunitatearekiko konpromiso horrekin ustartze balen badeu, elkarlan eta kooperazio hori eman borko deula arlo komunitarioan, udalgintzan, eta, aurreko saiotan komentatuan bezala, elkarlan publiko komunitario, kooperatibo hortako, guk interkooperazioa tresna moduan ikuste dugu, hasieran aipatueten bezala, beti helburu edo jomuga izan da, pertsona guztientzat bizitza bizigarriak izatea. Hortan, olatuko bea interkooperazio sare bat bezala ulertze deun, eta gure hildotako bat ekintzailetza soziale kooperatiboa izan da, eta hortik sortu zen ekofabrika programa, eta guretzako interkooperazio proiektu bada, Beñatek ezarreran aipatu duen bezala eragile anitzak ez, eta elkarlan iruko hortan gauden eragile ezberdinak parte hartze deulako, olatuko arlo esango dugu sozioekonomiko kooperatibo hortan, gero Mondragon Unibertsitateko lankikertegia eta gezki dago, pixkate unibertsitate arlotik, eta gero, Beterri Buruntzako udala bai izan da, batez ere, implikazio handi bat eukiduna udalgintzatik, bai. Hori esan da, alare bai, egila da, Euskal Herrian ikuste dola orokorrian saretze harreman gutxi eman izan diala, egila da askotan gure egunerokoak jate gaitula, baina hori, gure iteko modu horietan ezinbestekoa ikuste dugu askotan eguneroko hortatik atea, ikuspegi estrategiko bat eukitzia gure lurraldetan, eta orduan gure jarduera sozioekonomikoak ez da gure proiektuak eraldatzaileak izan nahi bali badia, hortik haratago jun berdeu, gure lurraldean eragin berdeu, horrek esan nahi du, gure lurraldeko eragileekin elkarlanean aritu berdeula, eta noski saretu inberdeula.
Pixkat, lurraldean interkooperazioa, nola inberko litzake, nola inberko genuken, eta udalgintzakin ze harreman eukiko bergenuken, ekarriko deu pixkat, eta batez ere lehengo asteko, ondala bi asteko barkatu jardunaldian, enekoitzek ekarrizun lan hortatik, adibideak edo behintzat olatukopetik pixkat jomuga edo gure lehentasunak, Belenek aipatu du askotan lehentasunak markatzea garrantzitsua dela, bestela, dana abarkatzea zaila dalako. Orduan, guk hemen bai ikuste deu, udalgintza eraldatzaile hortan elkarlanerako eremu ezberdinak, bai egituratze konkretu batzutan ikuste dugu, izan tokiko garapen agentziak edo udalak gertuagoko eskala batean. Hor, aurkezpen hortan gero webgunean partekatuko zaizuenetan, hor 15 neurriak edo udalgintzarako proposatu zian 15 neurriak olatukopek euskeratuta dazkana, baina berez Kataluniako txesen esperientzietatik datozenak hortik jasotakoak dira, dokumentu hori ere bai eskuragarri eukiko zuen eta olatukopen webgunean badao. Baina, esan bezala pixkat lehentasunak ekarriz eta aurreko webinarreko saioan aipatu zianetik, gaur gehiago guk komentatzea zertan ikuste deun, modu, ez dakit, bai praktikoan eta egia esan borondate politiko batekin dagoeneko martxan jartzea daudenak. Orduan, asko, bai tokiko garapen agentzitan zein udaletan ekimena partekatu egitea, eta lehena biziko bilak dira horiek, batetik izango litzake prestakuntza programa iraunkorrak zehatzia, programatzia edo garatzia, bai ekintzailentzat zein teknikarintzat. Beñatek nire zarreran aipatu du, azkenian sujetu eraldatzaileak sortzia klabia dela, azkenian ekonomia sozial eraldatzailea eta kooperatibismoa sustatu nahi bali madeu, hau da, beste eredu batian lanin nahi bali madeu, orduan, lehendabizitako pausotako bat, eta ongarritze hortan, prestakuntza programa horiek martxan jartzea litzake. Udalan kasuan, prestakuntza programa horiek interesgarria igual litzateke hezkuntza sistema edo hezkuntza eragileetare bai zabaltzea. Honekin esan nahi duna da, adibidez, lanbide heziketan, kasu batzutan igual batxilergoan eta ere bai, baina lanbide heziketan nahiko ikuspegi praktiko batetik lanitea, azkenengotan gaina ekintzailetza eta pixkate ekonomiare bai ematea eta hor ikuste dugu proiektu berriak ateatzeko ez dakite ekosistema egoki badala, eta hor udalak sustapen edo elkarlan edo saretze hortan ikuste dugu zeregin interesgarria eukitzea dakala. Bestetik egongo litzake ekonomia sozial edo ekonomia sozial eraldatzaileko proiektu sozioekonomikoen aholkularitza edo akonpainamendu programa batitia. Hau batez ere, nahiko ikuspegi tekniko batetik bai aipatze dugu eta Belenek bai aipatu du, lan tekniko hori tokian toki ezartzea garrantzitsua iruditzen zaigu, azkenean gure herri, hiri, auzo ezberdinak ezaugarri konkretu batzuk dazkaulako, soziologikoki ere modu batean antolatuta gaudelako, horrek emateigu, ez dakite, tokian toki espezifikotasun batekin lanin beharra, bai. Orduan, garrantzitsua iruditzen zaigu, olako aholkularitza edo akonpainamendu programa edo zerbitzu teknikoak sortzea eta izatea iraunkorrak, bai. Gero, pixkatu guain sartuko naiz, tokiko garapen agentzian kasuan, hor batez ere litzake proiektu komunitario kooperatiboen arteko lankidetzak sustatzea. Hemen ikuste deulako garapen agentziak askotan, jende, eragile ezberdinen inguruko informazio asko jasotzeu, ezagutza handi bat eukileike, batez ere eskualde ikuspegi batekin,
eta hori, askotan gu proiektutan gabiltzanak egila da elkar ezagutze gehala, baino ez guztiz, bai, eta hor, tokiko garapen agentzi batek zer esan handia izan lezake. Udal mailan, praktika hau, garrantzitsua izan liteke. Eta bestetik, sartuko gineke, pasako naiz udalea, 3. gozean, udalak ondasun higiezin publiko eta pribatuak inventariatzeko ez dakit borondate bat eukiko balu, eta gero ekonomia soziale eraldatzaileko ekimenak birlokalizatzeko hitzarmenak sustatzea, honeke bai, pixkat ekonomia sozial eraldatzaileko edo ekonomia sozialeko ekosistema sortzen lagunduko luke. Askotan, ez dakit, ohitura bat eondalako, ez dakit ez dana idea magiko berri bat inberdeu, eta gero Txabik bai komentatu du ez, nik uste copy-paste hori ini berdeula, nik uste historikoki gauza interesgarri asko indiala, baliabideak bai hor daudela, nik uste hor askotan inberdala memoria ariketa bat, ez? Datu bilketa bat, jasoketa bat, eta hortik hasi lanian eta ez zerotik, ez? Eta horrek ja nik uste demostratzeula edo erakusteula elkarlan bat eta borondate bat gauzak desberdin iteko. Laugarrengo lerro hortan ikusiko zue guretzako batez ere ja lehendik bagento zen, olatukopen, bai sindikalismoak ineuki deune harremanagatik eta bai kofabrikan ikusten aigean beharretatik, eta izango litzake enpresen berreskurapen edo erreleuan gaia. Ikusten nahi galako, egila da Euskal Herrian eta batez ere eskualde konkretu batzutan, industriak pisu garrantzitsu bat eukidu, baina, bagatoz beste belaunaldi batzuk datoz, eta ikuste dugu igual ez igual bokazio ekintzaile batekin edo lanaren buru jabetzan kontzeptua edo, printzipio hori ez dala gehiegi lantzen, ez? Eta hor ikuste dugu, batzuk, jubilatu ingo ialako, edo, kasu batzutan, enpresak bai krisian sartu ialako, batetik langileen partetik berreskurapen bat edo eolitekela, eta bestetik, erreleuak, ez? Hor, udal mailata etorrita, eta pandemiakin ikuste deuna da, tokiko merkataritza txikia eta ostalaritzan egoera nahiko kritikoa ikusiko deula, eta hor, horreke bai, herri, auzo eta irian, azkenian bizigarritasunean, ze eragin dakaen eta ze garrantzi dakaen, hor udalak asko daka esateko, ez? Eta hor, sortu berko genuke beste sujetu batzuk, beste egiteko modu batzuk, ez? Azkenian, ekosistema bizi horiek mantendu alizateko eta inkluso gure udaletan edo udalerritan markatu lan eta bizitzeko aukera izateko, ze asko, nik uste periferiara eramaten nahi gehala, bizitzen nahi gehan, esango nuke krisi sistemiko honegatik. Gero hor, aipatutuen udaletan beste zea batzuk katalanak aipatu du erosketa publikoana, ez naiz gehiago sartuko, baina azkenengo puntuan eta finantza erakunde etikoakin hitzarmenak sinatzera aipatu du, aipatu nahi etena da zerbitzu publikoen udalekotze edo municipalizazioa, ez? Hor, aipatu dugu, ez? Ondasun higiezin publiko eta pribatuak, alimentariatzeko inventariatziaz gain, ez, pixkate proiektu konkretuta etorrita, lurrak, ez, lurrasko, nik esango nuke batez ere, Euskal Herrian asko, baina Bizkaia eta Gipuzkoan batez ere privatizazio handi bat eman da, azken nik esango nuke mende hortan, eta hor begira jarri, ez, horiek berreskuratu publikoin, edo behintzat ondare komun bezala erabiltzeko,
hausnarketak gehi proiektu edo ekimenak martxan jarri beharko genituzkela. Aurreko webinarrian energia eta telekomunikazioen inguruan ja zerbait esperientziak aipatu zian, lehen Jabik geuretik sortuak proiektuakin, kulturan inguruan, behintzat ekimen batzukin nahi dira, baina espazioan inguruan hitzein beharko genuke. Hemen ikuste ditugun zailtasun edo oztopuak izan litezke batez ere gaur egun tokiko garapen agentziak eta orokorrian tokiko garapen egiteko modua oso klabe kapitalistetan kokatuta daola, oso individuala, hiri markak sortzia baino askotan jendarte du lurralde baten beharrai erantzun gabe, finantzazio askotan eseotia bideratuta proiektu gintzai askotan oso egituran bertan gehatzea askotan, eta hemen ikuste dugu eraldaketa inai balen benetan proiektuta iritsi berdula finantzazioak, eta gero orokorrian erakartze hortan askotan kanpoko inbertsio funtsak erakartzen, baina inungo ikuspegi lurraldean sustraitutako ikuspegi gabe, eta gero deslokalizazioak emateanean ikusten gabiltza horrek ze ondorio negatibo ekartzeitun, eta batez ere azkenean gu pertsonengan langileengan. Gero hor egila da beste klabetako bat edo oztopotako bat ikuste duna teknikari edo hautetxien artean erresistentzi bat ikuste deu, beste egiteko modu batzuk planteatzeianean. Eta, hor ustete pedagogia asko berko deula, lan asko, baina, hortan pres gaude. Eta lehen aipatu da, gobernantza aldi horiek askotan oso mugatzaileak izan litezkela. Gero guk praktikoki zertan gabiltzan, labur aipatuko, Sakanako eskualdean bertako garapen agentziak informazio eta aholkularitza eman deu, Auspotu proiektua Jabik primeran aipatu du, Auspotutik eratorrita Pirineotan, formazioa eta herri kooperatiban ereduan hastapen bat iteko lanian gabiltza, Azpeitiko udalakin ebaiaz formazio taller batzuk, saio batzuk egin genitun, oain aholkularitzakin jarraitzeko gaude. Goierri, Biziola proiektuakin, formazio saio batzuk eman dira, jardunaldiak, baina, asko ze bokazio, ez dakit, ambizio gehioko proiektua da, eta, hor ustete epe motzea gauzak ikusten hasiko gala, batez ere elikadura mai bat antolatzen hasi dialako. Bestetik TEX saria ere badakau, teknologia libre eta humanitate digitalak landuko ituna, eta hori horeretako torrekua eraikinean kokatuta dago, bestetik enkarterritan eta hori ere Auspotu proiektutik eratorrita burujabetza sektorialetan eta plataformako kooperatibismoan aholkularitza emateko hor elkarrizketetan gabiltza, eta bestetik aurreko pare bat urtean Endaiako herriko etxiakin mugaz gaindiko ETS proiektuakin kooperatibismo eraldatzailea sustatzeko metodologia eta formazio tresnetan aritu gea. Eta bukatzeko hori, guk guzti hontan eta pixkate saretze klabe horiek kontutan eukita, guk tokian toki ekosistema kooperatibo eraldatzaileak sortzeko ekimen hauek ikuste ditugu martxan jarri beharko liakela eta pixkate aipatu eten guzti honen laburpen moduan jasoko nuke. Hor batetik lurralde diagnostikoak eta azken aldian honei enfasi edo garrantzi handi bat ematen aigea. Oain arte irutze zaigulako lurralde diagnostikoak ez diala oso ikuspegi eraldatzaile batetik eta hemen aipatu, lehen Jabik aipatu du gaindegia, beste saiotan eta gaindegiak batetik badaka atlasa.eus eta auzoak.eus webgunetan diagnostiko horiek guk ulertze dugu beste klabe eraldatzaile batzutan egiten nahi diala, kohesio soziala bezalako parametroak adibidez kontutan hartzaialako, ez? Orduan, hemen garrantzitsua irutze zaigu tokian toki zer dakaun edo ez, zein gure
ezaugarriak ondo aztertzia, gero proiektuak benetan jendartean behar batei erantzuteko eta prozesu hortan gauzak errexo iteko, ez? Bestetik aipatu deuna, sujetuta komunitate eraldatzaileak sortu behar ditugu eta hortako formazioa prestakuntza eta sentsibilizazio ikuste dugu gakuak. Bestetik guzti hori, proiektu gintzan eduki beharko luke emaitza bat eta hor akonpainamendu edo baliabideak eskaini beharko liake. Eta guzti horrekin proiektu asko martxan dijoazten heinean, eta bai Lagun Katalanak eta Jabik aipatu duen bezala, saretze hortan, partekatu beharko genuke, gure ezagutza, gure esperientziak bai proiektuen artean eta baita lurraldeen artean baita. Aurreko webinarrean Jone Alastuek Pirineotan aipatu zuen, lurralde arteko begirada bat eukitzeare garrantzitsua da, Euskal Herria bere osotasun baten ikusi nahi balin badu, beak aipatu zulako baita, askotan gu Pirineotan nolagoa zen turismo mota oso eraldatzaile eredugarri bat itea, eta hori askotan eduki behar du beste ikuspegi bat. Eta begirada intersekzionalana, Isa Alvarezek bai komentatu zuen, askotan ustete azken urtetan espezializazio handi bat eman deula eta sektoreka edo lanarloka bakarri funtzionatu deula, baina nik uste geota garbilo daola bai elikadura edo ekonomia edo telekomunikazioetan berdin du nun gabiltzan, beti daude gako, ez dakit, ustez, arlo ezberdinetan partekatzea daudenak, askotan gaizki indako gauz horiek ez errepikatzeko, beste zentzu askotan bai balio unak, eta intersekzionalitatean ideia hori aipatu. Ordon, ondorio bezala ikuste deuna da, guzti hontan, ekosistema kooperatiba hauek sortzeotan, bizitza bizigarriak lortzeko, elkarlan publiko kooperatibo komunitario batek hasieratikola egituratziak eta gobernantza bat hortik abitziak prozesu hau askartuko lukela. Eta hoxe, nire zatia uste azkenean luzatu naizela, nahi baino gehiago, baino bueno. Ez, oso ondo. Printzipioz, hori, saiatuko ez askori luzatzen Jabiri eskatuko jo igotzeko holtzara, eta hori, egingo dugu amaiera moduan edo, norbaitek galderarik egin nahi badu, maira ekarriko ez galdera, baina bestela, nik bertan prestatu ditut, galderatxo txiki batzuk, nolabait, bai gaurko jardunaldiari, baina baita ere egin ditugun 3 jardunaldiei, itxiera pixka bat edo emateko. Orduan, gauzatxo bat galetu nahiko nizueke hasteko, bale? Eta da, zue daukazuten ezagutzatik, auspotun gainera elkarlanean ibili zarete, eta Euskal Herriaren nola egiteko igual ikuspegi nahiko osoa badaukazute, baina galetu nahiko nizueke nola ikusten dezuten gaur egun bai ekonomia sozial eraldatzailea eta bai udalgintza eraldatzailearen egoera Euskal Herrian, esan proiektua badaude, saretzen nahi die, edo bakoitza bere aldera doa, edo oso gauza puntuala die, ikusten die zantzuak, beste pauso batzuk ematekoak, nola ikusten dezute egoera? Hor, nik batez ere, azteko uste asko daola iteko, nik uste gaur bertan komentatu dela, udalbiltza beak bai esperientzia bankua adiez badaka, oantxe partekatu eta txatian adiez batura euse proiektua, azkenean, mapeo bat da, baina, nik uste olatuko pene hausnartu deula, eta batez ere kofabrikan ikusi deuna da, esperientzia horiek partekatzeaz gain, esperientziak sistematizatzean beharra. Eta sistematizatzea deitze deunean, izalezke sistematizatu bai prozesuak, bai tresnak, bai baliabideak. Askotan esperientziak partekatzea hau indeu, bestia, ez dakizenek parte hartu deu, baina askotan nola hortan eta
prozesu gintza hortan esango nuke, edo proiektu gintza hori sistematizatzea klabia da, batez ere erreplikagarritasun printzipioagatik, ez? Eta lehen aipatu due katalanak, eta apuntatutan ekan gainea, uste lan inberdeula, hori ez, behiek aipatu due kode libre eta etika jakerreti datorren ezagutza ireki eta libre hortatik, orduan, ezagutzak, tresnak ireki herritarrak izatia, kolektiboak izatia, ez, eta lehen aipatu etena, lurralde ezberdinen arteko interkooperazioa, eta inkluso solidaritate nahiko balima genuke, ontatik hasi beharko litzake, gauzak modu ireki eta kolektiboan itiaz. Olatuko petik uste dugu, guaingoz, igual saretze eta interkooperazio, adibidez, kooperatiboa, ja, azkenengo urte hauetan, eta bosgarren olatu kooperatibo hontan, bai hasi gea martxan, eta arlo publikoakin adibidez, esango nuke azkenengo urte bete hontan hasi gala zerbait gehiago egiten, eta webinar hauek horren erakusle dia, baina bai ikuste dugu, olatuko ben ikuspegiteke, udalgintzak bere motorrak piztu inberko lituzkela, eta ez dakit nola esan. Berdeula igual, ez dakit, azelerazio nahiko kritiko bat. Eta uste pandemiak zukasieran aipatu esun bezala, nahiko agerian jarri dula, izugarrizko beharra daukaula tokian toki eta herri bakoitzean. Eta hirugarrengo eremu elotuta edo, arlo, esango dugu eremu komunitarioa, Euskal Herrian askotan herrigintza, deitu izan dio nahi, egila da Euskal Herrian tradizio handia ondala, nik uste bai ondala saretze bat, iteko modu partekatu bat, baina azken urteetan, eta hau ez dugu bakarrik esaten, bai onda paradigma aldaketa bat alor komunitarian iteko moduan, nik uste gaztiak beste logika batzutan datostela, funtzionatzea, herrigintzan edo modu, ez dakit, komunitarian parte hartzeko moduak aldatu dira, eta hor bai esango nuke, pixkat begira da edo antena jarri berdeula, diez, Jose Luis Umalabe Fundazio batetik iten nahian hausnarketa guzti horietan, pixkat alor komunitaria hontan, eta Isa Alvarezek aipatu zuen, askotan, bai municipalismotik itzen zula, baina alorre komunitarioa etengabe aipatu zuen, eta zaintza ikuspegia da asko zaindu behar deuna. Nik hortik ikustet, asko da kaula iteko, baina aldi berian ikustet, ez dakit, gauzak martxan badaudela. Nik partekatzen dut erabat Leireren diagnostikoa, hau da, bai desiragarria litzatekela, udalon partetik azerera gailua zapaltzea, arlo honetan, ekonomia soziala aldatzailean bultzatzeko. Baita ere, esan duen azkenengo ideiarekin, argi dago, agian garai batean zegoen herrigintza kontzientzia hori ez da gaur egun dagoena, galtzen ari dela, nola bait, edo galdu dela garai batean herrigintza kontzientzia hori, herri kontzientzia ere bai, Euskal Herriko ikuspuntutik ari naiz. Inkluso baita ere udalbiltzan egin genuen ikerketa orokor batean, ideia hori, Astikerrek egindako ikerketa horretan, ideia hori ere nagusitu zen. Hau da, Euskal Herriko herri kontzientzia galtzen ari zela. Orduan, bai problematika hori hor daukagula herri bezala jokatzeko, eta lurraldetasun ikuspegi horretatik jokatzeko zelai horretan. Bestetik, esango nuke osasun krisialdi honekin gauza batzuk ikasi ditugula, eta biurgunez eta biurgun askundez eta tontorraz ere ikasi genuen batez ere pandemiaren hasieran, eta nik esango nuke kasu honetan virusarekin ez bezala zorionez, esearen kontzeptua eta udalgintza eraldatzailea bihurgune horren askundean dagoela, asko geratzen zaio edatzeko, zabaltzeko, agian orain dela ez asko entzuten diren, edo udalgintzan behintzat, entzuten diren terminoak dira, eta bihurgune horren askundean ikusten dut nik, tontorrerako bidean, eta zentzu horretan,
baikorra naiz. Ikusten da beharra dagoela, behar izugarri bat dagoela. Auspoturekin ikusi genuen, auspotu egin daitekenarekin alderatuta oso proiektu zumea da. Harri bat altzatzea besterik ez genuen egin, eta herri hori altzatuta 20 piku proiektutik gora aurkeztu ziren, ezta? Ekonomia sozial eraldatzailean oinarrituta. Orduan, nik uste dut, bai, udalgintzatik hor egin behar dugula alegin berezi bat, berek esan duen bezala azeleragailua bultzatu, prestatu baita ere ekosistema horretarako, teknikariak, berek esan duen bezala baita ere, bai egia dela, bai garapen agentzien partetik, orokorrean ari naiz, udalen partetik, hor dena prestatuta dagoela, ez dagoela prestatuta ekonomia sozial eraldatzailean aholkatzeko ekintzaileak, inkluso ez da ere finantziazio bideak, ohiko finantzia entitatek ez dute ematen, maileguak normalean ez dituzte ematen horrelako proiektuak martxan jartzeko, orduan hor geratzen zaigu lan asko egiteko, baina, alde positiboan iritziz da, hori, bihurgune horretan askundean gaudela. Vale. Eta bukatzeko zen denbora agortu zaigu, azken galdera bat luzatuko dizuet, motz erantzuteko, bale? Azkenean ere, ez dizuedalako eskatzen kasu honetan, erabat garatutako erantzun bat, baino da, saretzeak nolabait ekimena eskatzen dunez, eta ikusi egunez, bai, ekonomia sozial eraldatzailean, baina baita udalgintza eraldatzailean saretzea oso beharrezkoa dela, eta ikusi egu ere badaudela esperientziak, funtzionatzen dutenak beste lurraldeetan. Hola, motzean pauso bat, bi pauso eman ditzakeguna datozen hilabetean, urte honetan, kurtso honetan, ez dakit, saretze horretan aurrera egiteko, eta pixka bat sare horiek trinkotzen edo hasteko, atrebitzen zehazte, pausoren bat proposatzen. Ez da gizu, Javi, nahi hasi? Udalbiltzaren ikuspuntutik, auspoturekin nik uste dut planteatutako ekintza horiek izan aldirela hasi bat, baina hasi bat besterik ez dira, eta esan bezala, auspotu egin daitekenarekin alderatuta proiektu zumea da. Azkenean nik uste dut formatu behar ditugula teknikariak, hor da gako bat, eta horrela lagundu garapen agentziek eta udalek egiten duten sustapen hori egin dezaten ekintzaileekin. Inkluso ikerketa batzuk esaten dute lurralde kohesionatuek, pizka bat azpimarratzeko honen garrantzia, ezta? Ikerketa batzuk esaten dute lurralde kohesionatuetan bizitza itxaropena handiagoa dela, kohesionatuta ez dauden lurraldeetan baino. Orduan, kohesioan eta ekonomia sozial eraldatzailean eta tokiko garapenean formatu behar ditugu teknikariak, udal teknikariak eta garapen agentzien teknikariak eta baita ere hautetziak. Nik ikusten dudan erronka nagusia eta enbidiarekin ikusi dut pizka bat edo begiratu diot ereduari da aniztasun politikoa. Hor uste dut Euskal Herrian lan asko geratzen zaigula egiteko, denoi gure parte jartzeko, eta enbidia puntu batekin begiratzen diot CS esperientziari. Bai, nik igual pixkat errepikak horri izango naiz, baina zertan hasi eta uste gaurko saioan klabe batzuke bai botaitugula. Onlatuko betik igual, batzutan, pixkat ez dakite testu ingurua zein izangoa, baina elkarre ezagutzeko topaketa bat ongo litzakela presentziala, berez hau izan berko luke, baina hori bai, eta hemen janik botatzen deria, ustete topaketa hauetan ekonomia sozial eraldatzailetik saiak eraiten asko gabiltzala, jarraituko deu, baina, udalgintzai hola zea bat, pixkate hontan jartzeko eta lor publiko kooperatibo komunitarioa, hori dana barne bilduko topaketa bat bultzatzeko baliabideak eta gogua jartzia,
nik uste esperientziak eta partekatzeko, bueno, udalbiltzak bere webgunean ja badaka, hartu eman hori, eta hemen ja pixkate olatuko bezala gure buruei pixkat botako jotola harri bat, ez dakit, harria edo erronka, edo kofabrikai, sortzia errepositorio bat, lehen esan deten hortan, sistematizatzen nahian guzti hori danan esku jartzeko, eta batez ere prozesuak, praktikak, batzutan guk marronka deitzeio, Txabik lehen aipatu du erronka asko da askaula gauza batzuk zaila diala, askotan oztopo horiek bai partekatzeko errepositorio bat. Nik insistentzia handi bat diagnostiko eraldatzaileak sortzen hasteko eta batez ere marko amankomun bat sortzea iristegean, Lehen Jabik aipatu nik ustete gaur egun bai udalak edo tokiko garapen agentziola gehienak, nik bai hori azpimarratu du nahi dut ez daudelako klabe horietan. Bestetik guk olatuko petikola botako dugu, igual ez da inzaila eta epe motza egiteko moduan aurrekontutan partidak erreserbatzen hasi bai formaziotako, bai akonpainamendurako espazioak edo ondasunak berreskuratzen hasteko herritarrontzat, berme funtsak sortzeko, partida bat bideratzea behintzat guzti hau bideratzen hasteko, udaletan eta, txesmexekoak eta, pixkate komentatu duen bezala behaiek erosketetan edo kontratazio publikotan ja hor daude eta, erreferentzia asko ja eman diguen, nik uste horiek behiratzen hasita ere bai laniteko moduan gaudela, gero, saretzeako edo proiektuak elkarren artean ezagutzeko eta, hasitegi moduan funtzionatzeko espazioak sortzea, Hernaniko udalian eta Iturola adibide praktikoa dakau. Eta gero, bai udalbiltzakin partekatu deune auspotu proiektu hontan, bai hasi gehagu herri kooperatiban formula zehatzen, askotan herri txikiantzako, zerbitzu gabe daudenantzako, edo gutxi daskaenantzako, edo despopulatutako herriantzako uste deu ja klabe batzuk badaudela, eta guzti hontako deialdi berezi bat, arlo juridikoan dabiltzan ez dakit, edo ezagutza dakaen jendiai hontan jartzeko, azkenean, gero eskala handiko proiektutan oztopo bat bilatzen nahi gehalako udal ordenantzak, legediak daudenak, eta hor ezagutza berdeu, jakintza berdeu, praktika berdeu, eta herri kooperatiban formula berri hontan edo arakatzen gabiltzan hontan garrantzitsua da. Eta bar. Asko egiteko. Baina, egiten nahi genak, nik uste duguna baino jende gehiago gaude, proiektuak egiten edo sustatzen, eta horregatik da garrantzitsua saretzea, formatu libretan, asko zurrutirago iritsiko galako, ja egiten nahi gehan horretatik. Mila esker Jabita Leire gaurkoan parte hartzeagatik, mila esker ere aurretik parte hartu ez zuten izlari guztiei, mila esker hau antolatzen atzean ere, lanean zabiltzaten guztiei, Mikel Tapuntukoa, Maialen bera, plataformarekin, egunero gondienak hemen eta ez ditugunak hemen ikusi baita moderatzaileei eta, hau posible egiten duten eragilei, gezki lanki olatuko eta Oñatiko udalari, gaur ere tokia hemen usteagatik, beste nora behun beharrean, udalean bertan egin ahal izan detelako gaurko saioa. Orduan, esatea gure partetik, udalgintza eraldatzailearena, municipalismoarena eta horrek ekonomia sozial eraldatzailean izan behar duen harreman hori guretzatko fabrikan hildo bat bihurtu dela. Eta hildo bezala lantzen jarraituko degula. Egin ditugun hiru webinarrak bideoz eta dokumentazioz jasota geldituko dira webunean daukagun horri alde berezituan, baina gai honekin lantzen goazen beste eremuak ere, bai dela dokumentazioa edo beste saioren bat egiten dugula ere, edo beste proposamenen bat egiten dugula, beste jardunaldi bat bertan jasoko dugu. Orduan, 100 gora pertsonak eman dezute izena hiru webinar hauetarako,
Oso sare interesgarria sortu da webinarren inguruan, eta gure asmoa da saretxo hau elikatzen joaten jarraitzea, azteko bideak ematea, baina, aukera badaukagu aipatuen bezala, hauetakoren batean ez dakit Alfajarinen edo nun, niregatik Arantzazun izan dadila eta Oteizaren laguntzarekin aurrera begira jartzeko, egingo dugu topaketa fisiko bat, seguro, aldegun azkarren zen horrek emango du benetan, nik uste saretzeko aukera, saretzeko kontaktu pertsonala harremanak dira oinarrizko eta hori behar dugu eta egingo dugu. Orduan, mi esker denoi parte izateagatik eta gonbidatzen zaituztet etorkizunean ere hildo honetan, udalgintza eraldatzaren hildo honetan aliatu izatea, harremanak sortzea, gure artean saretzea eta hori, ere gogoratzea egiten dugun bide hau ez, eta bizitza bizigarriak lortzea denontzat izan behar den zerbait izan behar dela, denok eduki behar dugula eskubidea bizitza bizigarri horiek izateko, eta nire ustez udalgintza eraldatzailea eta ekonomia sozial eraldatzailean papera zentrala da horretan, orduan bide horretan aurrera egitea gonbidatzen zaituztet, musu bat denoi eta aurrera. Eskerrik asko, agur. Agur.